base na no zenzen aka kwa na waka 30 Uncle Bob say the mob sound zero ya baby you saw on page my aka kaka na wada no ko the man worry rabazam kwa worry Akoma FM Nesse baente, ao braço mesmo uma blá, nhança nem no co, é bem madrinha na yente. Nesse baente, ao braço mesmo uma blá. Minha akwana mo enonso, o papa eno nya starboy ena kojuno. Se bi jana ma mo enonso na mo de mo du kana. Obenya ayaresa. Enya sa, bi bi chiri sa mebre o ka sam nyani nyintu. Chese obi a woye wode wotimi sanya oba ema no enti ba sa ne bufi na no so be fie me ba fie no ebe ne na nso akojo bo tini ni da na de mai kete ti ba na me ko she dem na me su ti bi she dem no me ti am se baby Francis ko Francis o pa ma de o abanase kwa na wo oni bo nso le hwe ni we tele ni o ka je se mana tre eni chensi na ma akwani kokoma na no so sanse ni nyam ntime do ko yato ni chance ni boy ni nyam me de be na me sa ko she be mo no ti bi she be mo no me mpie da me ba na ba no e di kokona na moto eni tuntun egu ade nu na ba na mo na ba ni se ma wo ba tan boni o na mo ya mi e na wasan akofa mo fi dan ama mo di moto abegu ko mama di na se na hu woni di be na me ntino ena ma ko fa atre na ne foko no Serwaa ne bre wo fa no so fa na woni koko no na minim se wo fa no bitimi age ono mbe ba kwa mande ade na ide agum ama wadi da no o fi papa da ne mu ayede so na aboso me ne da etwa to kura ewa fimpino ene aduono emiensa ene nso twedi ampon na dom wode akyeye ya yatena se yede akoma mu nsem dwumadie yede esomo yedem ewo nua TV no eso Rabi 1 TV o say Chrome TV ena fei Papa B TV adaworoma wo mu nyina efa dwumadie awiabrei Facebook live yedem Akoma 87.9 YouTube Akoma FM 879 information centers ne de bebrebe ni titru ani adepa information center afei na nabebre information center dompase aprabom Free FM ewo tachimai ye konkrofo maso a Big Love Radio Spain minor wonomo afa programi ya adihye wo Spain wonom so etie biem OPD Radio Ghana UK maimo afei Ghana Radio London womo nyina afa dwumadie yi awiabre medin ade ama Serwaa Sarpong Akoma mu Nsem fan club for ye chiachamom afei ya tonso dwumade hye wo ho ene mpaboafo ni nyina da awiabre nim sem ready ya so ya boy ho a ene ya wo ya de Akoma mu Nsem dwumadie ya de ebesomo producer Ishmael Haywood wobate na nakua koko enkam Erade adom obapa akosua sikapa an enso so abekan ye ho ane ye ne no eba bedi dwuma no Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa wo munyina eka ho a nana ya adama wo behwe yen ewo Facebook no esom ye be hyasie na ye de nkomotwetwe no ye de ahyasie maame akwaba so bibia bokode ya adum yo na within the saying pacho mi dim pa de adwo difie dufie na metosu du nto ma ye me ka kire bedu ti ka kire bedu na wo mudi nim wo ehe na ade eko pacho o medical ya chia ehe na ofri ba ye mi free ankase adwuretia adehye wankase adwuretia ya chiachia mu nyina modehye na wo ha yi a awiabre ye ne no etwe nkomode na do nam pacho medical chia mu okay pacho de menam ne se menya hodemfo nemu kane na me hodi ti me bo omodra ye koko mi ananam de mensa so me na ikonsini mi ensa nefa sema me ken hankase adwureti a impobi wo mu eti ba se omutu abo e wa asase ne so na omoma me sika kakra ti omoma me kakra na medika ya hwe me bia ka akire no school na me ya ointment nti na me di wurawura nkrofo fie na me ton ti me bo omodra ti me hwe akra sika school ma no wie
ti owie no na ma hoden no esua ena me ye ne se sika no mo de ama me no e pesa me de ne ko nursing ena wo ye ne se enkonya refugee adwuma wonya sa adwuma na Oma ayesa soja funa yi. Sa no dwuma immigration ana. Immigration. Konya kope. Eti wa na mai bi se obepemu adwuma na ama me. Ti na mai ni gusua na mdiska no ekoto bank. Se ya miniska no. Na me wa ahukire me so na me pese da chi minti minya adwuma dinti. Na akora na menya so mfa shoti. Me diska na koto. Ti me de koto no mai no antentam. Ena mi sister yes sister oba ne si ene me bakuma de honkomo se onya kontua obeye na wuni ahoden eti okoba school de nkachi na okoba no ato school no so ti mi sister no ayi boy bi e maami aboy ni free man ye free ni chief ena busa chief is a chief saying ena o se o maju 80 million this can so 100 million eti wa chief di me chika cha me say sa na tie dia obedi kan age 40 answer etimi nkototo eniema satam na ya lord animu etimi nkototo eniema na okwa ye bedi kan ekipu na kakra bese 2 weeks etimi nkototo gare ni eniema ni milonom me obi kan school ma bonti eniema kra nkototo asa na spy edibumi eti emwa na chief ka se sha na dase na omde kwa akra to omde kwa akra no yesi ba bi di sotuom market ewo na omo ayi no eti omukwa akra ne bae na me ba ne se ma wasi anyinti wudie misika kakra bi o mamfa nkototo bag se me kwa won na se me yi adwuma no a man ti sika no so se de beboa me eti me so me bo modena ma kakra ho me ba no de kakra ba ma etoto phone so ne ntare ne bag se de akra ne se okwa ye tua ne ka bibie afi wo mu ana akra no se wo mokwa ya asafu dwuma asore adwuma na chief shendit ti me wa na chief ne frese tam na so itu wo na me fra akra no oba na cheso mo si play netu wo na eka minim and was so play netu eja na en ha adwen ye besa ye foforo ama no efise menua no no so mi wo mo na chief say ma sa toto ne ma no ebra me ka say na owura bi ye friend teacher kodwo wo MPP member oni me da na wa brem sika kakra se me fata aduane di ehwa na me di sika no toto gare ne niema de makola ne ni milonom de makola no tibe de makola na wo ma chief no asa frese yes akoye interview biom yesu ye Savior Church eda na ye fiada enam sesi beba akola ne nti no me bobosia wo bi wo se akola ne fanfa dropping se de sesi mo no akola ne koduru enkran ayi enkokọ oduru nkokọ na afo abele se amaso na akola ne san bai ti wana me baba akosema eya na da na boy ne dada sese wu awo nko wo ma ska wo de ton bidie kra so ahye eti boy ne me nche no nam so wo de mu ne nya abotere ma hwemu afa de boy ne first kana ma nam si chief me so sese me ho kire me eti wo de first kana ma me ba no kra onna nko biem eti nyame boa me de bi beton bidie me de bi so be ma na dipa na ja ye de adudi chief smate odine echina ene me wa no de number bi ama obi say won frɛ me me frɛ na oso chief me oso tuo market chief na wo si on fa bankok ayi no mesian wo se o ma me mfiri o ma me ntikro from echi kalawole mesian me wa no afrɛ sɛ ma me pa cho nyamia na ayi nkontompo do ayi no me refi so na chief no so afrɛ ma me di sika ne bebro ne na msi chief na sese na da osi ha me kura menum kasa no afedi adoso ntim diska bebrom de twa toa ne se mfanse ba bosume ba miensa se neni ono ma me esi mu firi heman e bai ma me firi kro from bai heman ma se o mo ye ayie iti aye na o mo ye no mo ye wi a o mo de sika bebreme na mse to oba me chances ma me hwe o sese light kura ye twam light mi na anu anwumna me dware ye ba ko hyiase e o me demo ti misramo bisa towa me man ma ngo ba me man kwa na mo ye eti masu mi ntimi fa bibia ne no ti misramo mo fa skal ma na me fa bi ntua ladbe na me fa bi nto ne bidie o ma me so ya ye wia ye betua bo so me ba sa me nsa konan o ma me nsi wo me wan chief no fresh say ma masasi mi me kwa koton e na me pe wo bi fe mi pe nipa na ofra na wo se an
papa sa wo yare agyae wo de minim kwan ya mefa so a na ma frɛ chief so da bi nya sa na me kan eti ma hwa chief no daada me ɛna ne 3 kwasiara we ne 3 2 weeks ɛna chief no me papa ba akon yase wana ba no se ma chief afram say me fam number ma no na won for scanning si so ɛna ka che me tie ya me da pa eti wa me ka kire bra bi shi bidie ka che nse me so bla me bag du na adwada so ahye kwasiara adwada nyampa so diska ebebrem obi diska bebrem adwada me hwehwe animu sika na ama me wa me frya na me ba no se ma chief afre what the number bi ama me say o Abidjan wo ye na ayibi eti wo de nya abotre na wo diska no bebre wo de beto so afa de me frɛ me sister na wo di animu no a me frɛ me sister na wo di animu no say sister say na chief da me na me sister ne so me tu afiri from so me kɔ hɔ me sister ne kɔ ya no ma me ne kasa o ma me si chief no de on tu kwan kɔ ba bia wo na wan kasa wo ba kwan adu ekura no ofrai wan kasa wo ba kwan adu kura wa fra amana besi no so sɛ aduane a me no ano minya ne bi minya ni binti chief mi ja chief aduane eti mi chief ma da mi di aduane no anadwo no na chief be pie ye na manum krato enti chief ontu kwan ko ba bia na wokumase ya na ba bia o pa de menim eti ma ba dunya abotre na mefrɛ me nana na me na ba na me sa na ba frɛ nana na ba modi kan be pa ma cho first na ba frɛ ma nana na ba na sika kutaw wasinti minya ya na eti wono no kureni bibufu ise ma me samfo na aka kire me onso me chen kakra na me sensamfo na aka kire wo hwe yalefo ti bia me wo mu yi ede ma me na me akola no fiska na me na me fa bi ma akola no tontofos na me trans na me fa bi chichiri bi di me trans kura me vom na me chichiri bi di no kwa na me sori ya nso me mu a me ntimi enso na me se akola no munya ba bi nyina eti abra me tiwe ya awode wo wa minya nka me nsem wo me enyansa bi dida nkwala ne sa enyansa kakra de beto aduane adie meye wose ne so siska ne nsem de ne ebegya eti na asam no so medikai akọ report na nkase police station me hwese da police phone si na me so miniska ena nanti akọ ne bra no na edi eti me baba akososo me jabi wo me baba akososo nya case e wan nkase police station eti me free chief ne se chief bu ankasi police station na ya cheme baba akon atum driver ni eti me so me yeska say na woni me say ono a eti wa na o de 10 million no o de 10 million atum o de 10 million atum na me solve me ba no ayi no say de eja o be baba be di pa amenya bia di efiri wo kon ma chief achina 70 million na aka no kire say on pese o de be ma ana me so tie Akoma pa okay ana me se me de ba be da chief ni di ankasa de say mi ankasa chief na minim okay chief no kwa na wonim no ekwan be na efa so a mo ne ko nya connection say won fa oba ne ntu kwan ekwan efa so ne say my sister no awodi anim ne papa free chief no mu fie and wa yan say sister chief no wo ye obi a me hu say adwuma a wo ye ni eti chief de ne ho dwo eti me de na emam iti o friend na maami okuro from na chief no ba adweretia iti mia nkasa na me ne call bank ho enam se minim se mi diska no amenya ho odemfo ti mi diska no koto wo se de eso wajapade me japade a ko na uton ye na ekoko to o mu tu so abo e ka be sei na fa se be e ka me na e ko me nsa ne fa okay na cha so o mu tu so abo iti uni su to mi sa sante ye ne ye bibia ti kakra de be ma wo bia na waje okay ana chief ka say oju 80 million kanisika no and 8000 Ghana cedis no so do ba ne call my benso no so de ne call bebe mo ball no ball ne de kata baby on ball na ne oh kata de 8000 I think say nanka no ano no because recently you mo ye kra na 7 8 ne ade nti no de every 2 years every 2 years si oje me wie ye no and obi ka cha me say wo bu me na sa time no wo de 40 million okra omutimi de okọ okay ne bananka oba ne friend say eba no e fe no Michael Opoku Michael na aka san so yenya na e wo se ehu because akwantuo de wutimi nka say ya bibia lu pretu agya wo sa ama na ye nti ma me wo bepe oba no so number na ya hwese aso
enkrata asem no wode ne famu ma ne hu se wo nkrata ni nam se enim se wo betu kwan anya hwekra no obaye travel insurance obaye itinerary ni ade nioma kakran bi wo ho no ma wo so oye ene ade a omo hyehyeye no na ye agent ene wo kosi ne so wo kata ho anasa net sense ankomo ni nyina menye sure se maami betumi ayi ano ama ye etigi se ye nyane ba no na ye bisa ne ba no na oyi ano de emai na maami yegusua pe we say no yegusua ebusia ha ya kuma 87.9 fe na maami pe ne ba no number oba ne friend say nana poku oba otoso say no o ka chiri wanya fie say Akoma 27 okọ 27 eti chief ye say wode ni tu kwan a anya ama so ne say no oye den ba cho na osua na wo chechire na the iron rods enso na say na microphone si dining no onya bi enye okay na wankasa kwantu no ho hyehyɛ ne san pa na wonim apart from say na chief na edi animu de wo ka kire ya tu kwan ama wo no adwuma sem ba bia oba ne kɔhye ne ade ne nyina no woti mu omo kire mu ma wote ase chief kire me say akola na adwuma a wo nya no eye say wo kwakonya fanse wo mo a wo mo te fanse store bi ana say adwuma de ano na wo te ano factory adwuma ibi na no de ne koya na say supermarket ne de wa nkyere ankyerem wo kyerem say san komo de me sure say yenya wo ba na ono betimi a kyere mu yie pa apart from that no baby ana wo ba ekɔhye ne nyina no ono wo kan ho asem okan kyerɛ say agent bi na wo say kata de no de kakra mimi mu ono say ne omo ye no ne say wo de nyabotaja ma producers no na yenhwɛ bi ho no ma o se bi amfie mienu adwumakuo bi na wo saa oman ni mu a wo firi Ghana ha obekwa akosi omo so na wo ne omo aye adwuma emfie mienu aye contract na wode wakɔ eti saa nkomo ni nyina mbese mi wo se waka se woni mu ngoma de na nso saa hyehyeye no wo mo no ye bibi saa ai waka ne se ebi ye 2 years enti akire na osan aka se busumi nsia de bi aba okay eti ompe na busumi nsia eti ko nya ne 2 years ya na esa akola no esika no mu ayedu ina akola no so ka se ne 2 years na nka ope 2 years na chese ne sika mu ayedu sa da se school se de obeye bia no aye okay iti sa hyehyɛ no odo afemu am yenim connection man fo ni bia ono obeye sa hyehyɛ ye ya yenim sa ade wo no documentation nkrata obeboaboa nkrata bia no na oba ne de akọ apply ansana womo ebe man visa womo man visa etu obi wo hono mo beka kire wo say semeye na anye yi a wo sika na amagye no ebi ohano mu chichemu be se de oson me de be ma back enam se me de 30% na eye nkrata no wono ka bibi sa se anye yi a wodo sika ne nyina e ma wo anaso wode mu bi na be ma wo bi ba cho nkrata nde mia me ba no na wode ni sika nyina ye nkrata no minim sa me pesa de America no wo de wono mi anka bibia aha because connection man for ni agent for ni bi wo hono mo a yemfa ne se waju 80 million na wo se 80 million yi se me ye na ye dia se waje awie na emom se anye yi a enam se enkrata asem no yesika nam de ye ni ntino meti wo sika ne bi na me di bi ama wono anye bi wono anka bibia sa okay enkomon se de maka na em se maami ba no na betumi akyerem na so na connection man no so a me na kasa chief no esan de connection man na odi animo no kasa maame se ya no kuro se nya no kuro no record nyina mine e wo so okay ni nyina wo me phone so okay nipa kro no a wo se de na ekono wo de maame me friend no o ka chem say maame me wa office me ntimi no nya adwuma e kire de so tuo market de no so a wasan de maame a o ka say maame chief kro from e kire wa nso so de nso me ma ye recording no ni nyina wa hase okay ye be na ya bone no na ansa na no maame na wo se wo ye hoɔdenfo na sesi ade ade na si ya sesi ade me pa cho me na anye dada okay me nya tu me ma me sina mi so 2 years ni mu ni e wo me pane e wo sina me yare ti anadwo be 3 na ode me call hospital doctor bi
efie doctor and wo me pani to say abra wo me pani no na opeja me na ampeja okay enti me ankasa no de wo hodada e wo hodada me ya fom kra na enidaso eni ho okay producer yemfa ye maame ti bia nte so nam se wote wo se ni de ye hu se de te bia ne te na enso so maame ya ye ka na asem sebe wonye hodenfo saa sese bio kasa nsuo kra wonfa nyina kwan ho a wobetumi gi se bia fa akodwuma bi bidie na wo kyekere no a ene betumi aboa nom na japade koko eka ba miensa akoba se wo mutuso anwea eti sika kakra wonya ye kane sika no 100 million ene ye anka 10,000 Ghana cedis wo se da bi wo yo bata wo maboro eti wodi pia ne ba ama ne banya ba bi esi na da kye ne yare da ho ne mpani ye mu no ne ma no etimi asoso ne mu a connection man abashanta mo se wodi ne ka kire etu kwan akokata ama na kobu bra fe de akwakoye enada sika 8,000 ya woje ye no afei ene mu 1,000 Ghana no kra ntrani ne ba mu a wode ema no sebe maame yare foi 70 million esekwabra ne toa wanye na dwense wode ema no eno ho komo na ye die awie yi ewa akoma mu nsem dwumadie eso nti yenhwe na yemfa maame ne video no ento so na ish bomode na yenya abrante no na afei komo no yemisabisa ne bimfo na mse maame no de kakra woni mu ane se connection manager ni sika na enso hyehyɛ ye egu akwam no agise ne ba no na betumi akyerem eve labor pad ewo dwa so ya na wabomode apebi wo ye pemfo na wo kwa wo so eno na mekamfo de akyerɛ wo se fato oni emam na fa kwa wo na chi wo mo de asiesie ho kama na wo so atimi aye rese ebo ho ban e de free infections ahodo nyina ehom 0244 310620 0244310620 Eve labor pad ama batan nyina aye guy grow fine mojadro oba anabema wo bia betumi anumbie enonom mojadro ya wa yade acha unya bi nonom a ebeboa ama wagina wona so ntem ena doctor fo no wo mo hwe wa na discharge wa ye twero no ne ma wa behwemu no na ye de grow fine mojadro wo mo de account nam se eno na sa no no mo a ebeboa pa ma yade ni nyina no eto ase na wasode agina wona so vitamins and minerals ahodo bebre na ewom enkanka ene wo ba wa fichi kro no ene ma nkoyie wontwa abra na so wonkwa fichire a ba modin sa wonsa ebeka grow fine herbal tonic na etumi aboa ama wa fichi kro no akoyie ena madroi eboa ma emma timi abu yensa asomdwe mu ntino wo mo fe doctor no Dr. Mensis ba modin sa ka ni twam a wo begina na wo so waje odie 0244 596 532 0244 596-532 Currency Ventures Zahara Misha and Zahara G capsules ye kabom na ye de two infections ahodo nyina asem bako topa ye bako nsuo ni nyina da free currency na kache edro ne bako Zahara Misha bako din Zahara G capsules wo be yi topa ye no na nsuo ni ti na ehye so no watwa miensa na wo de amene topa ye no me say infections awonya wo secondary school no a wa treat na enko ni nyina ebeto ase kama ede ama obema bomode na wonsa enka Zahara man capsules na obema yon enimum hindi heba mesha we de obani bema obi adra ye de etu malaria asem 0246 34 8334 0246348334 Doctor Nimo eneya wo walande ewo nkran doctor na oma wo nom etimesrawo sa unimo bi a wo pa wo a wachinchina bra ba modern kire no se wonfa na enchire mum ewo ni what scientific clinic and diagnostic services ni what scientific clinic and diagnostic services Doctor Nimo na wo ma oba na dro kama na emwa wo papa na so se wo de hye na wo pa wo no wama na wo ni bi na awo na emra na asomdwe emra abusuenum ene yade ahodo bebre se ovarian cyst cancer ene diabetes hypertension ni nyina ni what e de aduraba wode etu ase kura na abre bia woni scientist ekukudam no wo musua de eti yade no ebi wono makane de no ana kodada no na asaba ni nyina no eba ya na doctor woni scientist no won mahwe aswa no enkran foi doctor penina nkasa e won kran circle Photorama Dynamo ene NS Chemist ene ben ho anase e Bengal filling station ene NS Chemist no ena edi enimhwe 0244 087687 0244 087687 wo frepe Dr. Nimo ya wada ni what scientific clinic
and diagnostic services. Dr. Nankasa ebeje oso ma me yeguso ehwe se yebenya oba no na ene no akasa video no yemfanto so na yehunu se de asem no esi etie na me bisa se ensem be na ya na chief kachira ubusa ne se wujiska na adan wose sika na bi ni ho a wode ma wana se de busa na o ma sika no de me de be ma ho me kwa akotono masase ebi eti me de be ma ho afa ma me diska na ma wa e ma me hunu o na watwe me ansani o ka chem se o bre me 50 million na wasra me asa me ma me hunu se o diska bre me na me se me so chief we nya kadan fa ni nyina bre me oka we ya na waka we wonu atimi bie na no ka chere me se afa de wo hunu nsam a on kan chere me de me ya na ma ya ade etu hwa chief no adwuma no ono na na egia ye se wono atoto nkrata asam do ba na tu kwa na se sika ne besi no so e no no de akoma connection man se connection man nya na bia afa connection man nsa se na fa wuji o chief no ho a enye yi me de me hunu se chief no wonka no kore okay if is a minimum connection man bia wona see wonim connection man eti nsankin kan no e kire se chief no e lie bi no wage edi. Okay. Abusia Facebook Akoma 87.9 Onua TV stations ahodo ne nyina so ya maame ya ne no edi nkomo no wo foro ya bro san kwani a wo fa so a wo foro ye no enu no ene da so no ye se ya ne ye se bofo abo ya afo nkwa no wonim na so na nipa aba de che se ye bu ne edi uboni anana kwa ye mfa ho se utratie se de na ye wo se de hwe ama ye nhwa de bi enipa bi wo ha chief fa wo phone no ye mpede wo ne ye no efri sama mi ba ye nyina ye pekwan a ye no obekasa wo phones ni nyina wa hyeda adum no e ma ya no nkoka bibi no wa ba bekasa na mo no mo antie me side e na mo mugina baabi kika de mo pe enti chief yesra baabi awo bia no efri sama mi ba ye nya woda ena ema ye nhwe nuoma bi anya nuoma bi a ha adwen enti maami a wo hu nu nya wo bu nu agi ni sika di enti nya warewo kromo akra de bi wo mitimi dwuru nipa bi wo kra medwuru ho amentiase o de oman ni mu aye ni ntino omo nyina de omadwe akosi akwantu so ena no bi ba ha e bi tufo ena obi ntona kokko be dia so kwa mami woni se ne bayi wo de opra de wono wo de ne ba no akwa abrochire na ebe ye aho so so sika ne ya de ba ne na ne emu edu kakra enti obi enim se sa ha nko ye dia na ne ye wo ajapade bi wo ho a ye mfa ma ye bayi na ye mpia no no nko na menim hu nim de wonim hu nim die eniye enti wu chief se de wusika no se wo beboa mami a woni bie a woni yanhoden na ne ho kire no na wokoto na japade da wa hwe se de yesigi asase kwa no enye ena kakra ye de ma no wonim se de da no ho obedie enti ene mami kokuru me baba ako na wonko na mi hu se no de wo ba behwe fie na hwe de wo de aye no wo bo na bra ni su eti chief ade a wuyeye wo bo mami abra ni su 2 years muniye wada na mude obia mu be mia no asase wezu mude maboa ya afo aboa ya afo pa mude de na ni abo de wa ye dai de munina mo pese mo fa ada na mo ye sa ade no chief na se ye nipa bia ede ye ni abo ye ho asafo hene se de tie bia ye bebu se de tie bia ko ye befa so ye besisi wasase wezu de ye besisi wasase so chief amaya no enko ba bia esese ye ko yesrewo chief amaya no enko ba bia esese ye ko yesrewo a ka bibi kire yen na mami wabre ma ye wuru kwan a esese ye de ne faso na sika no wo betua wo ba betua ma no sese mami ne ho kire no mami ne ho kire no ne wadu kura ayede ama no ada na wo ye ne sa chief ada na wo ye ne sa eti yesra ma ye nte won ka sese chief ye frawo ye koso ye frawo ye ba ye nyina ye frawo ye nya wo ti chief yesra maame na azu ni medie no ani chief for the so mo do
Yeah, that honey Dennis Boating. Dennis Boating. Dennis Boating. Dennis Boating. Hey, Dennis say, who me pesa ade no. Me ama ade ya mama me koko paya no. O ma chechram na yo. O ma me chekala wole krofrom. Kumasi krofrom hai. Ehene fa poti. CPC wa akane aprosi fofie na no. Na na area nti chire aprosi fofie na no mutimo na beti red no. Ehon no ma meti. No ya brand no ya panyini. Wa ya brand oni sebe me be pe. Mami. Ai. Yeah. No kwa brocho no wako bia bada. Mudia mchase ayane boy se de do mwani abre na nse yo abra kura kata 8 million kura nko di si mami ya kanya hwe odi ne ko ya na se we dia no dia yiso kan do wa poto amana fi won chiri se odi bom eti se wodi bom a ni nyina ne se media me ya de ha me nyina se ama se wo se obi bo se ade we wo beto ama no ye fun we ye kuta mi wo beto ama na wo na wo ko wudwomu ana wakoto waade ene se de wo si to no eti se nyame aye wade adomo a emfaso nti de edidwa eno ane se wo de ma no na onye waje wo mfaso na wo ko ba bi na meje wo sika we so sese me de ma me mfa ma wo na wo be mani pa na baba besu eye ade eye kama okay eti akwada no a enam no so na ne maame wadi amie ya ne dwetre nyina ahye ya opropro no ho se wode ne tu kwana akwada na ba ahoma no so ba ne fe ne sen edi be na de fe no fe na poku na te sen yo wo maame de na sama bedan akoma mu nsem akoma 87.9 ene onua TV na ensem no sade atia no kakum kwakuo na no ma na wase agifire nam so maame de otue sika na so process no wo na betumi ede yen afamuom chief waka se wado ko kata no na enhyehyɛ ne te sɛn enhyehyɛ no odika ba ma me tia se na me sha se na mini passport so me she process na free passport no ma so we urgent one we no no ka che me wa me se also me dem akra enye bibia no betimi ne ma de din sa wo so bibia na me ma me no chance penye se obetimi ya de etua ha fama no nti se process ni wie ne se bia ticket ba visa ba no ticket na so aje half na ya de aso nti mo ma me so de wo se yo ne sa nti o start process no ana utia 4000 ma no nti actually no sare 4000 ya de so nti processing mu no ana ka sha me se interview date no I me de kono that's it. Now I think that was 2021 first June as I say yeah nti me ko adwuma afam nti na ne ba no na problem kakra ayede ewu na mo say afam nsuo no ne panto na ne different na problem kakra wu nti na nsuo na yiri na ma problem kakra ayede aba ana na adia na ninyanye ne se me take COVID-19 yini bi ekrata no to kacha me se mande so me sere kwaya bibia to mu a me ba no se right one day atu ejama ti o ka so flight meba na pokoi esono se wanya appointment a woko ebi eko submission ebi ko interview na afa na wode won krata na wodi tu kwa ni nyina waboa no a wodi akoto embassy wo se enkrata medi konie me ho ne makakra nie de enti a me konie na wo mahwe mama wo visa eno na chi no ansa no abetwa tickets na wodi atu kwan eda no 1st June date na wode ma me na ya appointment date ana da na wo se wo free Ghana ekokata date no de ma me da na me ese me free Ghana na me de me kokata and me data or cashier me say before that no now what in can call interview no okay interview na be na kra but there is say office one to me or say me bit me ma or do picture ato machine so no be the ejina my interview na because of distance
between Accra to Kumasi. And I'm so me will be a meeting to maintain the time I date in the best of crime. And we will be pa into a say what the my problem behind the day and me which me I will be a more officer. They will be general officer. Minute Jessica. Minute Jessica, I'm a Nipana with general office one I am a process in a choir. Indeed, and your men against a more renowned to me. Ana ba ko na me ankasa me yede me sa akoye ana na me so no first na me nim anything about akontu ba you be anani me aba esu ko bi no ne flight to Ghana but you can say me say oh some can flight to exam me and ka meet me yede o meet me asa another flight amam na dey me cancel no and I'm so me I don't know nothing about traveling meaning the India the sound may be a modi and one policy I don't know this is a okay na eno nyina baba me baby Saudi enti a wonso nim se walu prebetu 1 June na wokoye bibi no e ma lu pretu ja meba ho no so na ansa na eno baba mu no o ka che o se adwuma ben na wokọ a wodo kwa akoye okata enam se e wom se waka se wo ye new to akwantuo ne se de wo mo process na sitie de na so sebi o won so asa nipa do wokọ ba bia ye te wafiri wo ma me ho ate wafiri obusua ho obebisam me kọ na de na me kọ akoye kata dodo no a ekọ ne se agents e bia 2 years adwuma ko bi na no mo kọ akoye adwuma wo wo de ne sign pote ena na tie adwuma ba na okasa wo kọ akoye okata adwuma okasa me kọ akoye de sa brain mu de wa me ho adwuma ko ba the tosum yinu na minima adwuma ankasa na me koye the interview am tosum yinu a me koye na minima adwuma ko a no so me koye for adwuma no so security ba first one there enye ho adwuma ko ankasa na me koye eti second one no say adwuma be na wo koye second one there for security eno na me koye interview am take bibia eno so ankusife sa na koye na first one no ana na say we plane betu June 1 1st June wokoye bibia wo ba ya na ase rupre to agya wo no no na mo twa ticket a wo ma hu se ticket nyina mo ye hu bibia we na ede na wo so obi a wo nim se betu kwan sei o ka che me say plane e bitu no na onim se menye COVID-19 e krata ne bi so flight me 2 years or catch me say or the nyanya say one for nisika and ticket anu or catch me then go the nisika ticket na and then senka e kaba nti emu won me gidi say when ticket no because any idea or catch because idea no one say me nye COVID krata nti or catch me say who ticket in the anka e kaba ba when ticket ana me odi kan catch okay eto share process ni bienu na wode wo fa mu na wo share first one ya waka se wo mo obi akogina mu na ye do photo ato na nipa na ye interview na ma on any second one na wan kasa wo ko interview no a wo hwa na nsoso ne be na ewo mu okay the same way am betia point ya say me say dey ya o tu kwa ya mo ko interview ana esa Emma hospital report, or my hospital report, and be about and so let them why I say Obi Jinamuna why interview na ma'am because second one we not also there. Yeah, interview we and hospital report be na Mijinamu ye be our but first one there. If I say minimum mechanical hospital, the take samples in the report in the Emma. But we need there. Me different from eno because the second one ni there one kasa wo ko interview Emma biometric ni ade ni nyina wo mo ye bibia kama ade ma wo mema ni pa na ka chere me say enti me mvan say dey na me koye na de chen ana o sending message to the boss say my pass for interview you know so we are starting the process which is the visa process no. Interview ya yeke ukoye no embassy ana se wunim ukọ ba bi na ho ye embassy wu anwu se ha ye embassy na babai ana se office ana akọ no mbisa ho nsem na wuyi ano
Require no office, but me a laptop PC. Company na offer job no. Am I employers? Omona mo edi mo busa bisa. Adwuma na be for security job. I will cut on so. That company na need to say questions about security. Ema na kasa wate na asa da ma me ani abre ne kasa brebre se ya mo ayen mia wani na yen kasa asa ye te woni ne nketenkete okay let me say you be answer was on your laptop so or a company na offer job na mayen no ana ne doors na me ku e hono nipa na no pa for security I think say ne more than 25 as a stage ana ni hono in a laptop so ya nyane for embassy and I say be for embassy but in company ho omo do amampu tu kwa no office ne okay tina na bokwo ka se wa fa ni nyina mu awie na mse minim se de wo ka ne de kwan bi so no ebi ana aye no kra se adwumakuo na nka ono woni omukwa ya adwuma okata ho no woni omu ye interview no e qualify eno achi no na wase omode nkrata eba na connection man no so wa ha na gina so e de agather other document bi de aka ho afei mo submit e de akọ embassy na afei mo share ase de afiri ho no enti wa nyina achi no e de na si ya afei kata no wa ntumi ankọ o se de na baaye okay actually na we bibia or the message send me WhatsApp or catch me say the boss was my passing for interview no nti aka say you be visa ne hujuma no catch me on jo no kra no ma me omuma e date and so I think say October say visa no catch me say anya born na ye be born that time that na kata born e dey omo ya arrangement for born no say oh the baby can cry be akọ ansa na born na e dey asha say so anytime be say you better say bibia appointment na start na nyema say bia mo nyema bi ta de na ma sha say me ye de me toto henti o kan sa me sha say fe ene nyema bi na me hia bia me ko won na me la kana me sha say me to but me hu de ye ana eno so ayin temu eti na napoku ye fancy sesi a wantumi amfa wanko e de asam no waka kire wa kona bra wa mama me de nisuo abetena ye studio ha Akoma FM mama okay oche mu se sikano na mama no ene ne kasa no ka se entumi anyi ya odo we tani sikapa o se asoma mama te ye nyi bia na me wo no de ba asoma mama te ye se obafie obeka se sikano me ono ko ne kodi no bosso the boss no so de Japan no so me je ne number e chat no ba ono chat na on few uboni message a on few o se sikara kra e be di no ene scanning bi su kodi ono ankasa ne boss as say o kata a won de ne company ne da so akra ai e hono mo no o se scanning bi kodi ne boss oni kakra su kodi no sa ne asoma ka change no so o hese obenya ne boss no obona manie no otie bi no so de ne de na so no de amama me ba ife o kone de fan say the boss na eyi nani nti na akwakogina sa brana oyimimia no so na udi hujuma ba ebisi ne nkosi ife na be okay nana poku ewom sa wo ya akra sikane fru ma me botom de na so wo ya bema 27 die wo ya bema ne sa misika o enti wo sika wo mu anamo be na so atuo nam se de wo ma me chere de asa wo ne chief yi kwa mo ya etipenso ane sa wo ma me so wo 27 nipa yi so a wo ma me di na ni so wo se chief ne ne pay emsa 30 column hono mo anti mo ya etipenso obi se etwu ma me di a wo ma me ti bia te ne ade ho keka be na wo so wo de egu akwan mo se be ya wo de baji sika na aboa wo ma me oh ma me sebe me ma me ti bia wo mu no ni minim se de o sitie ana me ma me wo ye no o mema nsia emu mienu afimi ye nan oni baba ana me jene no hopa because minya be bigina ade a oba ebitumi ayama no se oni oba wo na bra bomu kwa na se misika wo hono mu a betimi di se sika na ye de abo ma me ama netu because oto hono mu a me be ma di mi ye ne se so oto wa ebia yenkukuru no yenyale no me no be ma mintumi nye
me dim wura mu say na akwantu no mponi ni me so but me dwene hu say da bi se me kwa e be boa ma da ti bia ma me na anya de but awon ni free ni nanim na so to sisia obi obeba bia obeda obeboa no de se me dim wura mu na kakra me nya ne so me ma me e da hospital me kakra betimi aboa ma aso na sene na e ntimi no me na me bra na kasa bitimi ko ni fi eni ni di nkomo kire ne say me ma me minim the situation wo ade a wo ye nyina no or for the interest of me but me so say eboa me a ko no so ebeboa no me frena wo nye bibi emphasica no always be an me ko so a ensa wo so wo ne ne boss na odie no otimi de chat ni bi kire me oba sending message na man boss ni mfi no no the recording a kire me ni na even last week ka me ko fie man ko to no ama the friend or WhatsApp no say me number no ayra me chat no WhatsApp say me be fi senka me ba be to number because o ka share me last 2 weeks me say o ma me ni obi kasa office o so obe send this kan o mumu e dey ama me nti me so me tell na ye me de e ma me ko bo ma brewa ama ne say adwa ti say dey o so obe send the office o so obe send ni mumu ama e ba ya ntin ka bi me chat no WhatsApp no ka share me so what to kwa every go so ko submission bi and also me tia me na so ma bo me ma me ama ne say no aka twa mi o ba me ko fi ni so free be 3 weeks na ma me so ka twa me say ono so free ye no different story ne dey man say o won kwa every coast bia no kuma se ya Akoma nti anamodi enye say me tubi pa mama okay sesi as a chief etiewa enkrabe na opesa woto no efa ya fidie so okay me the meet me aka no say the meet me aka ama me ni chief na tene say me say enam dia so na homo so ana sikano ewo mu say fiti pre kopedie ene kodi ni boss no but enam ono so ana ebaaye nti kwan bi obefa so obaboa na mabrewa ensa ka sikano na bi wo se otumi di ye e ma ono so ne nsa kona no bia no omwa na sikano ntumi nka ma mensa so de be ya bibia ma amanie ma etu betwa when se sikawe hunti no no de za no owu am so be ha me na po mudin ya me ma de ba akopa ka no nti emenam se sikawe so na se de ode ho awe ho sa na wato be ha me nti mesre na ba bi owu bia no eni dim na mesre no se omwa na me ma me ensanka sika no de metumi aka no chief na mapoku ya beda sepa minim se me hwe nkombo yi a omo ni ye program ye tiefo ani me ye program no be dia dance se by nature umpe wo asem se de osi kasa boko no wabosu no nya obi a wani so ye sheshe because na boys ya na na ku ya ekwa wo so wa masika no asema na wo kan na so ma minti ye de wo de abeda ye be ya famu de chief no kra ye fra no kwa ne numbers ni nyina fiti so ma me ba ha ekọ be na awotwe ne ye mfra no nya ne da wo na wo ye be ma ye be ya famu de na so boa ye enam so ma meti a wo kasa nyina ye ne suo ma woni emre kakra ye nkasa ne nko ye gidigidi na so ensamfo bi senti na sebe emra wo hono mo na ye mpe kwan a ye be fa so ye be gisika no e de ma ma ye de akoma mu sabe ye be ya famu de na so kase no me gidi sa wo so kan ye ho a ye betumi edru ye botai ho nti ye be da se ne de wasi okay I be so no mo kasa kakra yo hello bana na tisan That's your mama. yo oso dia wo de ka ho ne san Ma, me asema mi ya ne kan me ne nya adwene. thank you Boss no onye ni sika. You know, boy ba ku na aji ni sika, ti boy ni ya se hwehwe boy ni ya te boy no. Because mama ne say the mama ni situation room no, enye papa. Oh, what about the sika just 2 years. One person obedi mama ni sika ma ko hwehwe boy sa ni wo no. Enti be sra mo se ma boy mama na mo na ba dia obi a ye fa na out ni eche boy no. ti yesu ye be ya famu de na so underground works ne be jama mo na mo ya ma yen enam se ye hu ba bia chief tokura wo hyemu a ana yesu ye betimi eto ne so na monti me pa ovim na wo so de kasa mo nye background checks ne ma na yesu ye hu kwan ya di chief be fa so ma me so ne ya ma ko pe pictures ma post ma print na me abubu abontene wa for me ma me okay
Mama de na pictures no se be ya company no a wode di dwuma no a wode yes ade ni nyina mo pema ye na ye hu kan ye de be fa so mama me pa so ye for company no yes ah so officer mama no ni boafo bia nti o tam company bia no de dada minia no o tam company bia no de dada nti kwa ye be fa so chief no ye nya chief ni kwa be chief ni mama ye chief ni mama ya chief no kuma se ya o mama na si yo ya da won so ase ya bada ase pa mema ma me kra de nka asem we de na kra ma kra ma me kra ya ntwen na me se wo mo ya bra me se na mema ma me pa ni we no mo ya se wo mema na che se wo fie de ye ni kwase asem wo ho but na ase na me hu nzi ase no de na mo do so no ma ye mo do so no ma ye ko sa na me hu se wo mo mema fie no se na ajojo wo da ahwe mema ma akoma no mo ko fra ma mu ba mu suban ba ko no makuno omo fra manu no eni ja omo no unse omo no dabenya me ye omo so soronko unse wo unse e manko na gufia nti ba ko no damu no e ma ye se wa na manka bom si ye buru wa o se di djuma ye di bedi wo fie ho no nti ba ko na nya me de ba be ka e ma ho no na che se ono no wa ye ne gangari a woni hwan wo de fa for mo de be wura ase wo de fa so no so wo be twa jubo di bedi wono e ba ya wonwa mama yanka bibi nchire chief she ewiase on sika bi wo a wudi a wo beto sika bi wo so a wudi a wo be fi aba wan fi amaso a sebio wo be ne na wo di aba sika we yemi sika we chief yeni chief maame mesira wo oba tan niye wo ba ne ye no bebre ama bebre ashada afa company bi akodent ayi Facebook de ho ko ne ba ana wo shada na wo di amanfo sika obaji weidie wa shada wo wi apa wo kwotena nkran ba bi no wa sha ase na me boss de ba de bai me boss de ba de bai ezu oni boss bia ho o tubi nchire boss bia mo shada wo mu di amanfo tiri ho na mesira wo sa haya akọ betu kwan se gana ya akọ de ni sika be bra wo se o pese wo tu kwan enipa bi nhweye ne ho chiri nu nti da wakokukuru sika amanfo kura hyeda tonton ye cars ya tonton ye fie se de adro ne de enuma mo ye din amanfo hyeda gina ye maame ne ye papa so ye kokko bi eda ho ye japade bi eda ho mo pese wo mutu kwan eno mutam sika de ma amanfo na wuye sei ebi di nkwa ni bi di agoro ebi di bi nkwa di agoro na mami wo bia na mi se dio wo su nyina eso egu hwan so egu so because mami ebi ni ho na hwe kwan a wo de na fa so mami awia ne kakra da ho wo pese ne baba ako obi a wo nsia na na ya firi mu nyenu na fimo aka nan na wo pese ba ko a aka onu susu se ne hojuo onko no ko pe bibi mra no na wonnie na sika na da ho no wakukuru na sika we ma mi ka so de fa bidi agu ni fie na ni mu aka woni mfaso a wanya 2 years nka wuti fiansi kura ka ho chese 2 years ni wa bo besia kura o de bo besia nka woni de wanya free so chief wo obi o me no ba ne ba na wo ye pe na ka kwanya wo de wo ma me fa so eti wo ma me anka ba ne sa chief kura ha ni kuro from me so dam kan ya ha ne bo ase kwa ba ne wa ene ye mfa from ni kuro from aheye mani echi heye mani asi heye me peso asi heye chief ehode obi ampe nkwase asem ho nti nkwase asem ye mfa nkwase asem ni obi a so ye de ye ho won nsa wakeka akora we ni sim ewura ne sianse nyina ehun se akora bi wo ha wojo obi wo ha ye be ma o na so so sa ne nyame bo no ni suni ni bibia no ase oba ompene wo asem mu ye de kura na no watwe ne ho ono ne sa su no ehye ni mu anyame de bo no sa nipa no ye soronko wo ye ne de ya wo ye soronko ma mi be ya nkode ni tu kwan no se ye yi a anka wo mama mi mre asem wo ka twa ato no areho
anka o mama mi mi bibia wo ye bia no ko be mama mi akoyiye wo di sansamfo ne ba be den chief wo mama wo ho ye baba baba wo mama ho ye hu mama dia ye hu mama ye be hu asem we mama nsu nse de wo ne ra hu na wo nsu ne no o kasa ne nyina ye ni suo sa na ama se 7,000 years ka fitwa wo 70 million se minya bidie bag ba na ikura chechira na ka mepe se bag ne yesai bidie bag yesai bag na ewo ebi yes 600 sister Ghana and ebi su yes 50 na yesa bag na no kura no nka nkwa hini bia wo se wonya bidie nan na wo kan bag 9 600 ne yesa sister Ghana ebi yes 650 ne bi 650 ka su feji mami ba suwa na wo su suwa na wo su adan na ni sika 7,000 abesha woto wase wonya bidie nan kura o de be susu anko de be to bibi kakra di obeye dai ade nsuo na okoso ade na okoye wo wagini sika 7,000 esha woto na branch e wakunko na ade namwa wanhwe ni ya o maame na wanhwe ni ya o de ne sababo ne yafurum o de ne sababo ne yafurum enti wonhwe yiye ye wie beba maame ne na so na ye ne na baba be kasa na one ne ba akasa se wo mra no for the ni mehwa maami na su wo su ni nyina na e wo ba bia eguo e wo ba bia eguo eno na ama ye mehu okay na na kwa koko na wote ne nka no ye ko Daiwood Dr. Daiwood apeja ahun sabre ke obi die peja ahomachi nkrofo die peja yi sabre obi die peja te wonu ma ye ko ho tintrin obi tie ye the fa feelings wo dem me ne nyina seda no eye Daiwood Herbal Hospital wonu ma ba emene sika nopi peja sabre amete ya me ko ho tintrin obi apeja what is nesna kama ne nyina eye Dr. Daiwood doctor bibia wo ko de nyame adomo ba yes sie wo mo sabe no hwem TV so no o dey fat taste na peja ababa mo hosa no dia na je se bibia ye kama nya peja sa so dia ene na je se echiredi me man say peja man no so say doctor you say ade apa ho oh oni de apa ho yin say oh yes oh kama you say ade akon no kama go me man peja o say ye de bo adwuma o say mutimi de adwuma ututuo no so o say keka moa no na peja na ututuo ni nkumu aboa what's up ene so what no kwa enti you say man no so say apa ho anope ma be 3 na Fred doctor when na doctor bisa sa ala ye monu mukunu no mhehye ho ana ye de nyame ase doctor obadwuma pa okay Daiwood Herbal Hospital yankoi but I say ma ye fa kwanya so na ye nchi ahwefo na ye tiefo nyina tichiu baby a ye chi ankasa wo Western North region menu aba wonu mo hwe odwumedie pa o course wiwi oso asawen so jabe so bonsu kwantana na mpotem okay ye chi obia ya hwefo nyina na Daiwood Herbal Hospital kaio say ye bia new branch kra wa Ashanti region adwoso krapa Metro FM abrosana kan na Metro FM mu no emu hwa ne yaso ye no abrosana ya share nim glass fe obese glass nko ben go filling station no ho any new location any living waters hona gasem hona that's right it will be security out there for just car ofra catch the mate ne say obese okrapa Metro FM hwa obese one free adwoso any nkratwa hu ahia konongo ebi free ase udru adwoso na utra kakra bi akrapa usi ya no atwapan yamfa doctor number ni kan ma hwefo enti yare bi ha obi aye bre no ye bra enoso enti ye manage nage doctor number ebia enye bre bia na obetima atratwe am ewie nti doctor number no ye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 0201 681 717 yare bia ha obia na oba adwoso krapa ye betu ase menu ba ye kasa sisi obi hyedam usu so a wosu nyina ne se ne yare na manaton ne ho ne nyina papa bi ba last week na oba o ka kire doctor say doctor
say obedru me fia say bi onka say me na mete w'anim saa no japade amaye me wo cars me no me yare nti maton areho obi ka de yare de na kom ne enkrofo bi bu abu na fa so but the real simpani say okodwa me nu ana hunu de ba ade bi ansi wakwan mu a unhunu ne papa mu eduru bre bi a yetimi ekote bia bi ne yenim say no ano no ade ya na da bia me ka say da wo ba hospital ye de pene say obeba doctor me yare ba me so ache emfie say emfie du eno obi anya diabetes 10 years wanya diabetes emfie du eno ba oduru OPD ho tumi say mine ni age oye dide na obi OPD obi ehwe papa no enti nurses ne be say jade was some kai me be boso me nie namba e me ba e doctor diabetes me namba ya diabetes 10 years ni by see anya me adom makọ check up be 3 times doctor say aba normal na de ba konzo ama me ni age pa ne say me nu ba diabetes no eye be ma ejojo no won pa so araho sem ba ko e wo mu no e ma weak erection obe ma na hoden no esote ade nso de pagya na pagya so mami bia yenya hu so mo ma no de papa say doctor ahomache de akura na e me ya ba ma bia nso ansa ahomache wo say o si canopy ba papa yi say emfie be de ohoni ohun bi ache na enne nyame na Dr. Dawood so ama na yo okay dia oba one ne tie nhunu say si wo san sini dada mu a enra na enika enti obi a wo hwe yen anase wo tie yen diabetes na tena no so ache obi wa ne de no be 3 years ni be mfie 9 ni ana aboso mi nsia no call hospital doctor catcher and so wanya diabetes o de ne type 1 ana type 2 tumrikana bridge so krapa Metro FM ho mesi obi diabetes mfie du ena nyame adom Dr. Dawood amana yo okay ne mema samon so atimi agira na nan so enti maami anase papa esichire yade boja broso hawo edi nipa komu be ma bi heye sisi o se doctor me de anka esichire yade mpo de anka menum nuro ne nkakrakra bosome ne mum de awe ho o makwan mu ne se doctor sisi a meda fom tim oba da mechi a mete se oba areho na diabetes no so edu ba bi a em obi so ha no prostrate nim mema no ba ma bi wo ho a odwonso o tese dwonso de no obi hwe o experience sa de ne pa o tese dwonso de o ba o gina no odwonso ha na ebi akam na asa kati wo se na ehwe no wona ya ase dwonso no nso de enya betai sa blood animu a dwonso twa animu a esese efiri bu enti wo nso odwonso sope nkakrakra obi wedra na jo a menu aba o hwe ye odwonso bebre Akoma FM anadwo hu obi pela ade eche say bucket kuraba se tuntum kakraka na ntibu aso no obi dey say bucket but ade ebechi ni nyina ye ma e bia diabetes na ha no to odwonso to aso ntentem sani pane hwe ya omra Dawood ba hospital oba ye be manage bibia ama na e kama so ye oba na be ma moja broso nti obi tifia ye mhihye ye ka say obi pressure bama ba bi odane nye oba doctor beboa obema bibia ye normal edi amount edi wunya atena so ache mame obi die mfie du ena nyame adom Dr. Dawood treat no to anamona bridge so krapa sign G doctor number no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 unim say ye ka say sisi a abranti bi da wa was doctor me dey syphilis na menu ba obi a wo hwe bia mesra so wakọ hospital ama doctor catchers when ya syphilis am fe ni agro na bia me ba ya me kase the way a ekwan ya syphilis faso edi nipanya areho syphilis mi mo obi nwi bubu oba bi wo se mi nwi aya na ete obehia ba ma bi se bi nani nwi ni tri nwi na yi ntientia enye ni nyina na kire se bi wanom nsa atrope obi onya syphilis na ahye ne ho ache ebi na adru latent stage and tertiary stage no obi ta complain miti aya na ni ti ta pai no sa nipa na hwe ya enye tipai nyina na kire se malaria na se wabre bebre na ba ode yare ne beba titru sisi yare
papa bi bai o say 97 eno nya syphilis but wonim say ekọ ena syphilis no e was stages here was the primary stage here was secondary stage here was latent stage and here was the tertiary e drew tertiary ne dia na chese we drew anim but Dawood Eba hospital say the aye we drew bia na mfa woni mfie dodo papa dia make in 97 last week if you dey twa mu ya me nua ba papa ne ba check up what the doctor name enium ade or the chair doctor there in fact kwan papa ne ni age o say 97 doctor me nua ba syphilis na ye be ma na eduru bre bia etimi ma oba ma wukra mema ni bebre jadum esa syphilis I'll bet you this maybe a be 40 something years. Syphilis a man a bear manehi, your friend about Basso Cramai. And to once a phone, ne so tea, ne yeketwa, ye cassa will be raised, and will be dear dancing. Or by being so a while, and then we are say syphilis and I go no, and I say white. Ain't see, I must have been immense no our problem. Or by being so I won't say, will bosom in insist a how womb. One a bear my beshia, a bear ding, or baby wa bear bosumi mienu, na the menses ne mai. Obi die na beba, but a bar inkiting a baka crabby no science yaw. Dawood Eba hospital says infection. And nami are and I must how ya, oh bad Dr. Dawood Asio, just a crap ha. You be to us say the amount. And see Obamanehi, I kitty, oba you be drew. Hey, said the city be beginning the natural. And who dear new woman be natural. Oba bin so woni atenka na oba woni atenka de oba so de one be ma hie mu a e wo so watenka do so sene be ma no when hu no but ye ka se oba bi timi ka se doctor I'm not in the mood onso ne nkon when hu no Dawood Eba hospital sebra watenka te kwa ye be mu wadura bibiduro o se dua ma yaresa edwo so krapa he ya oba ye be boa o afei wonum so a ehwe ye na osa hawom or set me my internal bleeding. Obi wa or hey or senti kakra na ne swatse. Okay. Ne sotatse. And my internal bleeding it me ma sote. Okay. Na kakra na de wako hospital na abo moja wenya anemia. Or sat no be so for so many years. Okay. Oba ekru na ewo oyem na na se de tie no. Also obi o hey bi o osa meserenta regam. What Harry Gamma de Tiene say, yeah, over petching gum pa, or Sarano Pano need cry net than a noon. And near Messer Sort or sa, and Henry, the Tiene say, oh, sour noir. Ewo acid the BIA produce who ye frunim. Okay. And Madrian needs me a yam. SSS acid and who did DBA never. And so we saw one who say a yafrun near drain communicates as a woody. DB bo good. Your friends a crabum. Okay. Acid in the side be guma. Okay. Make cranimal be. Yes, I found doctor number no and to your doctor number is 0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Ofra doctor no bekasa. Me no be anya stroke. O papa anya stroke and na say bia obusuani bia anya stroke na fa na adwojo. Okay. What that dem watch. Okay. Fa the bread just a crap. And I say it's the number be 0244 88 64 37 and 0201 681 717. Yes, yeah, that was say bebre. Dawood Eba hospital ejoso krapa. Baby akane na Metro FM ne wono akọ na kwaje apomudi a ejane na so ye de second story no etwa so Covid organic tiger nut powder atadwe eno a ne de charge ya battery ya so hono etu ye ba ma na libido no nyoma nko ye mansanka bim na enam se eya atadwe ne ntina atadwe so mfa so nie ubenya carbohydrates protein and a saturated fats ewom afa vitamins no benya A1 B1 B6 and C calcium, iron, potassium, zinc, any sodium, and also minerals. I hold abenya edia frim. When ya tobia, and I'm say ya tajia, or mine a powder into on say,
aduane a wodie bia say nkwan anase koko ene nsu aduane de na wasabi e de afra ana papa wo sori nso nsu de asa na abedidi ekura no na wodi bia afra no wanom abre bia no apomuden no ejane na so 0200 777 Akoma FM 277 0200 777 277 every premium nutrition limited ya na wapebia to e wo poku trading edum Fredimens Herbal and a fair wisdom Amachi supermarket e wo Tech Junction baby a taxi rank no e wonom Power Specialist Herbal Hospital. So as a brain na where the afra se nkwa last year nkwa na hepatitis wo mkwaje abasobode se wo mo de wo manga na wo kwa na wo hepatitis edrum enti say ye A B C D and E ni nyina no e Power Specialist Herbal Hospital. Wako hospital ama doctor kacho say wo liver no aye kese srade adore ho a bomoden na ko nam se ni nyina aye yade a wo mo etu ase afemu akompo aye mo no ba bia wo mo beyi kompo ama waduro anane kompo ni nyina aye mfase ka enka wo aye Power Specialist Herbal Hospital kuma se wono mo ewo feyi ase lake kwan so a woni Jasbro filling station edian mhwe enkran kwa benya poku ase ACP main road no a takrade so Anaji estate wo mo ewo ho enro ni bi wodwa so edo aya Herbal Malamex Herbatin Herbal Mixture jiri edro ni DM de se ebo ba mema gino mo na so cough care eso so efri wono makache a eno so wo mo se fa etu ewa ase edo aya Herbal Tonic eso eye mojadro 0244 544422 0244 544422 Obapa akwa babiem bibi aboko de patience de ben bade patience bade enrada ene no hye nkomo no ase enra wo so bebre ntine no bono na poso na de ka kire no fato aso na fe ye hunu anamo ebetu afa ho pacha mate me da se ufrin kra he na ba se de be ye no ade wa cha me free medina na ba okay ba ka se mo ni mame brawanim sa kama na position wuye chim no na hwe wa no straight se de me de ne tie no mo na kwa nyame nhira pa nti ufiri madi na de na pamo adu bedru ha sei bobo so kakra ne ento aso pa cha mate enra mi bae no na me se mi papa bia wo wan hwe akola no bae nam me auntie madam fofo eni ni chiri bae nti na wan hwe no no enti enra mi de edru bebia mami no obekan ye se ye betu akola no din odi list bae enti odi bae no ye betu din no ye tu din ni wie ye no eche na ofre mi se mi besela no ena mi koye no osi se ni brother anhwe mi enti onu mami no be pa adwuma mami na makoye magiatum wa mani kunu o chira application na mami media application ni bae na da ye betu din ni so mi wu on the 9th February 2005 me wu ya on the 9th 2013 no ena on the 10th no ena mami no o mami ko chira application e ko ye no on the 10th no ye chira application ko ye no yenji mi ena ye pon school ni kunu chira ade wo bebia o mami chira application no ko ye no o mo pon school no o ka chira ni kunu se on fami ko school ni back no go kan se meet school got am wensu enti meet school got am usun mami no be jimi ampa ni kunu di mi ko ye o kan ye se meet school got am musun no ampa headmistress ni jimi no ma ye adwuma ebedru sabusu no be we be tia mika no mami ni si mi ko back na ma ko back a ni brother ni se mi woni ho enya ade a ni brother be mo miska ampa mi be sai mechi back e ko bebia miti e wodo hwenya no osibusu wo ye money ska na ode be mami wa fast ka bia mami mankasa mi wu ye no obeba no di ntuma bi ba emi ntumi kan twi ye ba twi no etuma na ase no ye tro te se obatan kan bibi kira uma enu ni ntuma wa pam dada eni adibra mi se enu ni ntuma obatan kan bibi kira uma ntuma fufu etuma no eti se eye ntuma opam dada san odi brem e wo ho no obi a wa wo no yes to de ntuma ne bai mi di bai e wo down ho no application ni kunu chiro ma mi ansana obudi ko jimi wa ejuma no mu obi a wa wo a ye bra wo ma fra no tu ma ye bra obrisi a ya chiro ba tan ka bi chira o magum 2 weeks be se mi wu 2 months 3 months mi pepe na ni kunu ko pa ejuma no ma mi e na wa jimi ba no enti oye na adwi se o ti mi ba no ahwe se mi ba no betimi atena ni chen a anko be jimi ba no
enti minini ye kasa ye kasa mfa wale ho e na okan ye say ohun sa mi pe ni brother pa na ni brother de oyeses ho adwuma nkasa na onu mami no nyabotre ni kunu amfa na nda akoma no we tie asam no wani abre but se de wo wuru sugu no wan to bona wanye ya on se utwi no eti esro ya no nyabotra maye mate wo why na kan sa asam na kire wo be ma na kire ba be ma na wo ne friend say Chris Nati na kire ba oba ye friend Angela why Angela Kwenati Angela Nate o de ankwane fa Angela Nate mpache wan e no no ka kire wo se wo so opa ne bra pa na ni brother yes wo adwuma nkasa na Angela hu ye na ni kunu de wan fa na nda da bi ade na Angela hu ye se wo kunu na wo ye sex hu adwuma enu de mi ntumi nkire mu okay enti o si onu de ni kunu fa na nda yes owo ho na ma na kunu de ni san fifa ni hu sa na onu de se ni brothers no omu ni oba wa na onu mami no omu di abrofa fresh ni brother na wa hwe omu e mo mu anyi enti mimi di mi ba na ma no de bibia ni wi asa ba bisa ni brother on fa ma ni enfa ni hwe on hwe akola no na ni brother was ka papa na so akola no man fa ma na enya ade ni brother ba hwe no da eji se akola na anyia na wa ba ni ho waba mo busia mo mankasa ampa waba mi call back e wo baby amete no enti mi sister wo container na okowale no oton wig e na mi sister di ni container no be mami se mi kopa wig ni bi be ka ho na mi to ampa mi wo container ni mo na mi auntie bae enti mi auntie bae no mi auntie si onu de be mami ni na wu no wan hwe mi a owo baby a onu auntie no di mi be ko na papa no wa be hwe mi ena mi ka chene se mi fa beba no ko bebia mi ka chene se mi fa beba no ko bebia ena auntie ni si oba mi chen mi kasa no mi di agro ena mi ko se asem no ena mi auntie no osole koye enti ni baba wi SHS de bia otwem a omusi wan pass enti okochiro okosia ade wa chiro of deck de bia otwem a be fa mi chen wo week store no mu dakro bi oba ye no onche ena okoye ni mi anti san twem biom no e na ofre mi ba no o se ofre mi ba no mi ba na anje ni su na ni ba mi ba no di ni ba be ko school e na mi se o mi ba ni de play mu no better di akọ school mi nya ka sa pe e na o se kwasi ahwe san ya wo fiu sin wo ho no e na o twem ko ye mi phone be ira ye be se 2-3 days time pe e na mi anti o free baby mi hu be o free buy o ba no na o si e show wo na mi di mi ba na transform na hwesa na ehyi wom mi ba no mi fa ni bra mi ko sisa tale foforo bra obayi mi ba ni hu nyina ayi ni pompers bibia wo ni hu e na wa hwe mi ba no saa wa teni no wa hwe ni saa e na o si odi mi ba ma mi no koye adi chi ye no wo bibia mi rent na ba bokokoko se mi ama wu no still am da so dan pa mi ye ko boss 7 o'clock ana e na mi ka kire ni se de na ye ma no e na o si oba mi ho o si oba mi ho enti be ma na mini na wo no die na ekoso we wo ya mienu ne yetem na bi san say die na ekoso say die we hi o si be ma mini na ko wu na mi di tite no onu wa ko hwehwe na ma wa hu no e ho no mi yem shibi patient say de anisuo no si ba no home kakra wate home kakra ena wo ka say nyina esu sa esu tim say yaw wo frin kan ba na busuya wo de ne ma nyina ene frinkran ba ne nyoma gu ya office wo sesi a ye ka say ya yutuma ne ade ni nyina no tim sa ade na airpam no eso nti patients home kakra na ye beba amoatoa asem no eso edin papa brabo we home sweet cereal lagoon mix Tom Brown omo the wheat soya beans ene mo na aye ya na wapebi edi enam se emu ahoden no dosun wo hwe soya beans any wheat any mo aye de afrafra ya Tom Brown wa tim se ahoden ni wo mpa ahoden ne ba bi ehia mepa na oba na wo hwe didie no nkora na hwe didie no soya beans no ya na eboa uta ma oba di soya beans obekọ weyin bia no na nurse fo na ni age eti akora no se wo didi nko ade a eya ama Tom Brown foforo bi enim aye home sweet cereal lagoon mix openi nso be di bi eti cholesterol so se de omasia bag no so say wosa kakra bia na etu aye bebrebe 0246 697358 0246697358 Kumasi ha ebi wo kejetia Dr. Mensa Edum PZKO ebua kwa offenso tanoso ena fei atonsu
Tia no bomode na so wa pebi edi. Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers are designs ni gina na so efe colors ya colors. Wo ma konkron forma so e na wono ma kra e de free Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark and Sweden. E Alaska ba no wallpapers dia. Wo man Ghana kuma se ne nkran obi a ese Alaska Star Enterprise. E ba no bed sheet, blank curtains, original curtains bar, TV strip light, epoxy chemicals, waterproof chemicals ni nyina so am ye benya bia to e Alaska nchen ene de wo bia woton sa ne mai bibia no e Alaska nchen e no kotu bie ekoton etia na so to bi aton wo kumase a ye hwe mo akira kwan e wo kumase adum Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank no enchen wa enkran enso wo mo e wo tudu ya no afre wo mo numbers no 0268 419-596 0268-419-596. Patience. Mama. We okay? Me okay. Then I so pa fitting rain na wosua. Bibia shi me mama ya leda hosisi ami ba no midi ni jai krofo midi ni ye adwuma no. Enti sisi ami koba sa ami na mu sa ami nye adwuma bia. Papa no wa ye japade bebre amami auntie ni ba odasu ko na si treni so obeye midwife e whatever. Tema sesi a since me auntie who papa no on pay any mahwe be 10 years new year ko 11 years on pay me di auntie biom e wa wiase me ni me ba no ba mu di o be bisa woni ho bia omunya omudi papa na ye japade mi auntie sisi a wankasa wo auntie mi ankasa mi auntie e na ehuresi wo ni papa ne ntem yes me ba nyamotere wo bo nipa mienu din se wo auntie e friend say Gladys Makuyo ena wakuma Angela yes. Gladys Makuyo ene Angela yes. Ena wo mu mienu iso ena papa impe wani mu ahwe connection nyabotre what is the connection ayankofa be ne da want no me ka kire o say me auntie no ba me ho se papa na be ba me ni na wo no ahwe me a ono wo ba bia o de me be ko na papa no be hwe me ena me ka kire say me fa ne ko ba bia mi phone ira ye be say 3 days time no ni baba no otwem a we SHS no control of deck enti otwem a obetra mi chen e wo storm sa da kro ba ye no onche na okoye enti mi phone ira ye be say 2 days no mi auntie twem no e na obeyi osi mi ba no eshudi no obeji mi ba no oyi ni pompers ni bibia won hu wadani akola no wahwe no sa na odi ni mami adichi ye no na oba wa bibia mi rent ye no say be ma mi na wo no die na ekoso e wo ye tem bisa ne say die na ekoso say die e na o si be ma mi na ko wu na mi ni tite no ono wa ko hwehwe na ama na hu want no yes okay asa o kan sa asem no okay o si ono nyamotre edru say dia ne kasa tenten na mete wase pa na so say be ya asam dia beti ase no ye mmisa because questions am bisa o mo etie ye no omwa semni bi no mo de ba na ebisa no mo so atewase mpacho watiase aha eno wo hyase se ebra wo ye e wo hospital ho no obi eba ho ebetena ho eni obi di kasa bi bisa se wote se aigbe o se de na ye hwan ne hwan a mi auntie papa no de chiri ba oba Angela no de ba hospital no ono na ye kasa ye ba betu akwala no ni brother si 1 week pa ba yi akwala na pie no e na obisa ni brother se ono so be ba din to ni bi ana na se ye ba obeka se ni kunu eni ni brother oni mi wu no na be ma mi ni na ru no wa to kwan enti ni brother betu aka ni wie ko ye no mi de wa tra se ya no ye no na me be ya Angela no ye papa no ni nua ba no obetra mi hospital o kasa papa no ma no wanyini pa oh shoda nyere yes sir okay o wanya be say oh metimi aka bibi e bia be say 45 50 no mo na wo so wanya mfie say sisi am 37 okay na chese man ne mfie kwa ni mu kakra chen na oyere ni fie na mi ko mi hu ne yere bia won ni yere na wo hia no bisa nso oyere me bisa no ba mi ni na wu no girl bi ba ho no e na girl na si oni de papa no ye ni boyfriend but papa no nye ni ho ade ba obi anim say papa no ye ni girlfriend enti ono papa no be ka kire no say mi ma wu na mi ba no ho ofe pa enti ono girl no oba be hwe mi ba no na mi ka kire say mi ba ni mi ma mi ni fie o si ade ho be che girl no kasa ye sa e na okoye mi frɛ papa no mi friend no na wa frɛ girl no e wo manim ho no ma enti girl no koye no e wo ma na girl no frɛ mi say mi hu say papa no wan fi mi ana papa no enya ade a obe fi mi na nso mi ba no nyi a obe ba ji no enya ade a papa no so obi be ka kire wo say no kan ye da onu de minim so onu bi trick nyabotre me say obi be ka kire wo say ne kura ne ho na wone papa na wo o kasa ne wa kasa oni papa na wo o si papa no onya ne ho ade ba enya ade papa no be hwe mi
Okay. Na me hu say papa no we fi me ana nti anya da papa no be hwe. Why na ye you free hospital wa anese for ma wo spirit ene cotton say fa kwate wo ba ne furuma. Wano so ko fa bibi ma wa e kire ko wie mu se na ye slow poison. Onu ya me auntie. Wo auntie na. Yes. Etika wo ku ba no. Yes. Wan kasa wo auntie. Me ankasa me auntie. Me papa chiri ba. Me papa chiri ba direct. So ne papa no so de chiri ba direct ni mama no. Na wo auntie no ene wa kuma no mo ye na mfofo ana. Omunya na mfofo ba de mi pa kire we nra ne se. Emra mama no ba mi chen no. Mi mama si mi fa no ko chia me auntie. Na mra ye duru ho no no obi anchia ne nyanku ti se unnim obi a se wo be we kame no. Omo anye sa ba omo hu no eni ne eni no mo di bo ani sta. Omo ya ne san ye kire me. Wo hwe me se ya na me hwe wo se ya. Obi anchia ne nyanku obi ankasa ne nyanku hu omo hwe omo hu sa. Mi ya so le mi to me. Ena me auntie ye omo hwe omo sa na wo wa ye titiriti. Mi ti ase. Ena me auntie ka se se o brother ba na omo di nyama ese se omo di ba ye no. Ka se omo kan wie ye ni nyina na ye ko ye ni. Obi ambisa be bia obi afiri. Ye ko na mami ni ka kira mi se auntie ni mi brant mi wale wo fie ha. Na ga so omo ba hia no. Obi amu firi baabi bi. Omo ni mamu wo baabi. Ena omo be ka omo tamasi ani. Eti anu mu no na wo auntie no ema wo bibi bia wo se fa kwate wo ba ne furuma. Ema wo ba ne furuma no no dada or the spirit or the side ro na ma ye di ye dada. Ena o si mi eji se beba no be hwe mi. E wo ne fie ho no mansa na me ko be bia me renti ba ne chain na mi be tran ye. Na dia mo mi free ni chain enem i kira wo. Mi be tran ni chain no. Na ti say mi ba ni chain. Na obepe ejuma mami ni kunu kan say mi wie SHS 2006 no na mi ba ni chen ni kunu kan say na oba want ni chen. Yes. Okay. Mi result core subject na enye no mi san chiro foforo mi anti si dabi enti ni kunu ka chira mi say ye ba omu chen na ye benya adipa e free onu be ma ni chen a e be free ye anti ye nya adi papa bia nso wo e be free ye anti e na mi ji ni tum sa wa ma ni kunu amama nko studies no na ma chiro back man ka hwe e na ko page ma mami ejuma no ewo tema community one no court bi wo ho restaurant bi wo echen ho no na mo ko pe they say waiters ejuma mami e na me wa much that time no you 50 pesos and in and out you 1 city transportation ya wo na ye be tubu 60 pesos e be 1 city 20 pesos but mami say obama 300 30 cities a month ministry here so me dika na guess what baka bo so no wasa abodwuma na chika. Okay. Enti mi wo adwuma ni mo na papa pani bi si opebi ota ba mama ni pani pani for pa hu o si ota ba mama ni ho o si opemi na wo bakiti oba ko obe mami ni akola na ko rent baby na adwuma mi ye no obe mami akosia but 2006 me SHS no bi se be wale mi no na mi ni ya mi se mi ni pakro na dapo a mi to mi hwe nanim me feli ni pakro no enti mempre enti mi dwane ni pakro so be wale mi no mi dwane no ansa na mi di be kopie mi anti ni sanso no sata ri mo be say 20 years ba mi fa mi hu share sa ni won because mi hu sane a obi dress ni hu ti say oba okita or dress office we no okita sa brown envelope ni bag ni stars na enti mi ba na wan kasa na ka unya yanka be sabra na ka dwuma be na pesa no se me so but me hu a ya me fa enti me anka bia me ko foma me to be imagine me hu sane me hu obi ni shape tie no I wish say one day anka me to me abasa. Okay, but me so back to my question me say want no and I say what dey bibi ma ho a wo dey kwa kan oba ne fruma akwa ne fruma hu no ya kire mu ko tu bibi free mu a ma to kro da akwa ne fruma enya susu so bi oba ne yafunu mu ana se anga manfa na nko hospital akwala no be enti hospital etu so se na 1% okun akwala no. Yes, me jitum sa papa ubisa no se auntie ade na ade ma me se me fanti akwala fruma no eye poison e na ade ma me na ubisa no a ade asam no ka kire o mam bisa no ba ye ko hospital no ye cancer no omusi sa very day no o se obeba hospital ni bi e na me bo me mama amane no obo me sister penny amane no e na me sister penny frɛ no enti want me step hospital no ekopim say ye because doctors no so pesa omo di me ko fie na me ko kire omo ni pakra omo me aduro no ba me betra ni che nyama e course no me pese me twi me ho free ni ho keke na me ho ato me no so afa ni we na ma fa me we enti ma me ni posa me di ni ba ha na ba bia situation ni duru ye no eno na ma me di betu okay se dia pa na si dia pot na de wa ba ha se dia na wo pe okay sisi ade me pen say since me auntie ko ho papa no me phone yiraye no
best 2 days 3 days mu na obehwe me ba no so ne me ka no e na oba ye se onu be ma me ni na akwo mi di tenu wa kohwehwe na ma na wa hu no e na papa no ka kire ni se me anka onu okoye okoto asase wa si container wo so na anka obe yi ne ma guma ma me ba me ma ba yi ya na yiri ya nti wa koye sa again ho ade na wa hu se ni o se wo wa koye ya na yire nti sa again na me ko yi ya no wa be ye ni ho wa koye ni ho ade da na me ni sister no say ni sister no okan ye say me makoko say wa rape me enti papa no wa pay ni ma hwe na mote me friend na wa fa na okan say papa na rape you man kasa ni sister dem odi bibi ato asem bi hu e na sisi ono so anko dani na no say me ne ma kan ye ba me friend papa na wa antie me enti me text no message say na o sister ka chile me say ne ye dia me ka chile no say o sister na kan ye say uni obi anga wo akọ rape obi wo ofie na dom ba ye no don buy na u feli ye enti enya mi na mi kan ye so ko repeat me enya mi na mi kan ye enti mi send ni message no of aka e call ni sister ho no ko didi ni sister atem ni sister ko page money ma mi no mi ye no mi ba back na ma ko back say mi ko akọ gbc ka no because scan buso wu scan wan fa ma mi o say ji say ya ma no ansa na odi be bre mi enti mi ko dia mi ni ko ye adwuma no ja ye no ge no na ka kire mi say mi Akoma FM bema no kuru kan ye say bema no ni sister kan ye say onu Nsem o ka kire mi no sisi amobe yi na amodi brother na ni brother friend no e ba ni ho e be didi na tem ba mi call me ni ho no want me aka say ni brother be didi na tem patience mama me se die na asie me sisi anu oji sa mi aunt ba hwe no si den na ekoso no since then say me friend papa ne si mi ami muade mi si hono me muade edan buru so e wa mi auntie ni fie e na mi meji akorrent den me ba peja mu kakra bi enko ba bia wo de gina ha ya mame 10 minutes na me fa nkonom 3p garlic mixture na medre wa fa ma me no mienu we medre wa fa ma me no mienu 3p garlic mixture ama na bibia boko de nyame adom ye de radio ase so ye TV so de wo ka doctor Betty ani doctor mesra wa kratwe yi me pensia you go request ya che ani o de na no me disi wonu manom ne kakra eye pa to de do ko sempa aha ewie mo bibia aha Edeba Akoma FM enafe Onua TV so na se de bia no ye no wo ehia edi apomde ho enkomo no ene nso ebre no aso se ye no edi apomde ho enkomo 3p garlic mixture e ho enkomo na ewie no eba bedie na ama ene ye hwe sleeping disorder obo no so nipa de wantumi ana se nye hwe ba won se wantumi ana obetumi awu ai na ude ni nyina ye basa yes so want me ana etumi kun na obi so na de weda kunipa me be kire mu de ntia se wuntumi na enye normal ne betumi akun ato atwene wonu se wuntumi na edinyare wo bebre ne brewo obenya pressure tumi kunipa wuntumi na obenya diabetes tumi kunipa wuntumi na obenya be friends sleeping disorder wote wo ka anim sti anim na order wo de ka ne behwe ho ubekun ho enti menka se enade mentumi ana se enya hwe gie number no sisi na frɛ doctor ya moye reso no nche se 3p garlic mixture enti me entu yare ase ema ya number no ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 na ye ka sleeping disorder se obi so to me na edie ne kofa de ba enima bebre na ebema enipa dasani untumi enna nyankopon nim die mu no obo nipa se enima mienu ne emfanye adwuma sese ya awia da so hre yete ha ye adwuma enwumre wo de ya hwe free be no so de kona ma asa de obi ase de hu ani achi no na wani asase etwa asoa obi se memme nada no wo se nso de horo nanim still na wani bekum o de ekwa watch night ya hwe ye bo nwumpa obi si speaker nim wo bitumi da no ne akonya nyina bu afa so wo ka se nyankopon wo he nyame ohu ni hu ohu mesi na no watch night bi ase akora bi ti speaker nim wada mu na tofo obi si na nwuma egbe hwe you can't cheat nature enti enna eye duro
eti nyankopon ye ne se free satam ne kwa na wo se woda enti se wo ye ho twentwan se menna wo do free watch night ba ana so no obi ko te se wo nya wura dan mu a wo hu de beye enna no a de obekọ enti we che se enna eyade a eka nipa ho enna boa wo ema wo nya asomdwo enna boa wo ema wo nipadua no enye ma wu bia relaxe esa ye foforo kra senipa bia woda akoma no adwu se fom wode ya hwe ka se ka nante a ekwa na se wodon saka bonnet ne so a shi engine na yesa no ba so pakisi wa bebe 5 to 10 hours bia wodon saka bonnet ne so a nwunu sa ni padua ne tie se wa na akoma na wo ha no akoma nso na kura ni pen akoma ne betum de pressure abrewo akoma ne betum de diabetes abrewo akoma ne betum ya ma wo nantu ne woto ase na etwe no enya yada because akoma na epompi moja ede mani padua no te se wo ha akoma no a yare na abeyare enna na wuntumi na wonya pressure na na dwuti dwawa ama abede wada wonya diabetes na na dwufifre te o mete ensu komodo omini munyina wo untumi na sanso ena se woto ase etwe ama abede wada woto ase so etwe ndodo na no eye pressure ene diabetes ne kofa de ba je number nsise na frɛ doctor untumi na 3p garlic mixture ebema wada obi anum 3p bia di ho adanse se aduro ne die wonomu a odapa ade ba chenso na oho aye den a wobetumi asore akọ onwuma so ye number ne ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 enye ma etumi kofa ba se obi kokete so a ontumi enna ama asma eka ho se ewa ha wobi na eye asma okokete so a ontumi na unse asma na ba ohome yensi so anadwo no chese unhu de wonya wo ho na wo ho mete na chese wo ho yira wo na wo bowei wo be de wada ontumi na ena 3p garlic mixture so etu asma se enti tobi na nom na nadwo atumi ada afi all sanso tim nipa okokete so ontumi na wo yemu dwa wo bo ano hyehyew wo yemu sanfro bi kura atumi fe wo be de wada 3p garlic mixture so etu all sase entedu we ya duro bi asa woto na sesi ufie a adwuma eye no eye pem afa obi a odwene adwendwene se Ghana wiase nyina so na adwene ho ama Ghana mentumi hu nipa se so okotena gufu ado nchen na wodwene Ghana ho ma no woda kete so wode ama wo be wuntem ho na wo ye no wuntumi mmoa wo ho woka so bi kura ma usika nyame anka nipa na koma wonfa ma wo enti ho na wo ye no ebe ma pressure ebe ma diabetes enti jadwendwen nanum 3p neda ne fa ye mpaibo ade kura na open ebe dey ebe ba afo bi so hono ma wo se me se me fill document nwie ya me nada obi timi etimi na yin sisi nhiem wo se me na ama wo be wuntemu adwuma na wo bra ho sa no wo be so ne agya ho ne afre obi amana ba behim enti da numaduro num 3p na wo nya den ne da anopa wo kwa adwuma afere sa document no obo no awi obane na wo bankyere wanya hwe anadwo no asemde na adwo na me adwuma wo be wuntem wo be pisika na gu so be so agya ho da nanum 3p garlic mixture wo se ye kan se ya ye nkasa no maduro ne nko a but ene bi won me so wujai na aboa ma watumi ada afo bi so hono mo mobile phone na ni si so saa na juda suomu wani besei untumi so na 3p garlic mixture no bi never phone to afo bi so hono mo a ensa ene wonom patrona dwene untumi na enna krokro be chew obi wo so me de metwa bia na meda oboa de be wa na dwene ebi kwatima oyem hwie na na dwene be de wada nom 3p garlic mixture na ensa no betumi anka jai wontumi so a tete so ene obi so do se afra me moja chese yare wo ho obi si wono de ni wiase obaaye wontimi na be 8 hours krada ama be wuntamu
because say what dama ni pedua no ehome anye saa e de yare bebre na e ne bebre je number ne frɛ doctor na memfa baabi a benya aduro ni bia to e ma osisi a ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 obitis tie ni ma na oda ye to aye di nkomai we so obi wo ho no na wada o ka asem kyere pa je so pre no na aye obebusa de o kan ina wante ba kokora e sleeping sickness wada obi won so so okokete so a ontumi nna we nyina ne kyere se ena de nna ho aye den e de ama so pese wo da anadwo sisidi aduane emu oduro aduane emu odu bebrebe wudi a wontumi nna afi caffeine soda ne coffee no obese oda pad ya anadwo kwada amannum bi afi ensa bebrebe eha ne ateso woye adwuma na wo bra aya home na eji wa home wo kuma se aboru akwole na keba dani heba Criske heba okwa wo se o pe 3p garlic mixture hofo enko abetsam takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gabson Pharmacy wa eye Mumuni Away Enterprise Madina Oko Health Alert Clinic ya ubenyebi Tema Community 5 Little George ewo ho Kings Walk Kof Sam ena fe Angel Heban so ewo Accra Okanshi ama kaisa drobi a wo nom no obetuanum 3p edi aka ho onum abrofo duro no anopa na waditi edi 15 minutes ya no anum 3p na so woni aduro bia no dia fa 3p eye wadru number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai say aduro wotom ehwe ho ebo enti woto a na wasomye nyame bo adasene enobeseshia Edrono eye 3p garlic mixture every piwak natural ya na wabomode na wapebinam se edrono de ye wo mo anum bie no edi ho adanse doctor me de no ye pensia na me na nakua no woni aka ye de asi ho na ya nom ne kakran La Quinta Lodge ese beda kokoso last stop wo mo White House ho beje eho efaye program no say naming ceremony bibia wo ye bia wo bodwa no bra beje La Quinta Lodge na efa edi dwuma no na bibia enkoyie emfa ema eho ye kama se ho ye kama pa wo ye program a utimu sampa bibia ekoyie one more ewo double bedrooms and a single bedroom swimming pool internet bibia ejejane na so enuane papa wine papa ena wo mo survey ewo La Quinta Lodge 0531 259 741 0531 259 741 yadi patience etwa enkomano so ba pa na mbisa se ede na asie wo se efiri se wo se wa nankasa ese wo antine se wa wo ne be ma wo na wo de be ma no asie wo no ankasa bore ahwehwesa akrade ahinta akọ hu be ma no efiri wo no bibia ye basa bibia e basa pacha ani mami bu bo se since okobe ma no ho mi frɛ na Nsem okeka chire be ma no keka chire me no mami bu bo so ma mi frɛ be ma no e na oka chire me se mi muade enti mi muade mi edan busu wo mi anti fie e na mi free mi anti fie ko rent enti oni 10 pesos po a o de betu ya mi dan ka ma mi maji atum o kasa pe na wakate o e che mi san frɛ no no obisa mi se mi nimbra mi ma mi bra wo ye ho ansana ye nyiye no me de me ba mabawu no mi pese me bre e wo me ba no ho ana na me ba no hwe sisi ano enya asem bia se me hwe no wie JHS SHS o be ko college ana university a ye betu ya 5,000 10,000 no enu ni sika ya se onu asem a Christnate e ka choro no sa time no na me anti ba fa me phone no o wie SHS o ba be ko nursing training enti e kire se onu de o hia mo wa sa time no baba no betimi aboa no Matias yo ejesi ano papa ya Christnate ya oni ne wuye ono na ehwe wo anti school anasa de ne baba oni amunyi na hwehwe ho papa no mu frɛ na sa obeka me kra oni amunyi na hwehwe ho ye kan ye na je se wo hwa wayi wasi nkyɛn na ono na pia ne baba akɔhwɛ ho se ma ye ne de akɔhwehwe papa na adwem adipa wo mami e na ogyina so decide mi ma papa no enti papa no oka kire ne se mi mami ko gimi wo busun so enti mi ya busun ba na obewale mi be na ba wale mi na o free mu enti ono papa no on pese obe free mu a on twi ni ho free mu enti papa no o frɛ ne ringtone no a wa be sisa e ko ye twi nyum bi a ya moto se susu meja
ebie kwan mami na me di ni pe ko hye tibia bi mu anya humobro no anka mewu enti odi ni humobro be hye me mu anka me ba be ko no because be ma bia ba wale mi no na be ma no ko free sa nya me di nyabotre ono anti no be nyabotre patience benya pressure ani wase ni bra mi nyabotre wate nipa se nipa na trodo kura kan se nipa efiefo be na tamfo ebia na asi na ka wa yi de bunua be ma ba de nka ye nkyɛn onya asanka onya ede na wo ko yi ni si nkyɛn edo ba ko hye honom se wono ne ba na wone na wo ne de wo ba yi ntra wo hwɛ na wo wie ses no be kokregia wa beto aso asam wa hefa na e ka no okay wa ho me kakra se de wusi kasa me ho metima opa nti wo de ma me ntwa me ho na me mra sisi a wate ma me wo sese na no ka pressure asem na doctor ka pressure asem wo sha me pese obenya pressure wate ma me na me ho me ba sisi a why wo de ho me ya ba sisi a ade adwa dufie na me to su du nto ma ye me ka kire bedu ti ka kire bedu na wo mudi ni mu wo ehe na ade ko pa chawo medical ya chia na ofri ba ye bifre ankase adwuretia adehia wankase adwuretia ya chia munyina modehia na wo hayi a ewiabre ye ne no etwe nkomode na do nam pa chawo medical chia mu okay pa chawo de me nam ne se menya hodenfo nemu mkane na me hodi ti me bo omodra ye koko mia na nam de me nsa so me na ikonsini me nsa nefa sema me ken hankase adwureti a mpo bi wo mu eti ba se omutu abo e wa asase ne so na omuma me sika kakra ti omuma me kakra na medika ya hwe me ba ka akire no school na me ya ointment nti na me di wo ankrofo fie na me ton ti me bo omodra ti me hwe akra nska school ma ni wie ti wie no na ma hoden no esua na me ye ne se sika no mo di amane no be pesa me de no ko nursing na ye ne se enkonya refie juma wonya sa juma na o ma yesa so jafu na sa no juma immigration konya kope eti wa na mai bi se obepemu adwuma na mame ti na mai ni gusua na diska no ekoto bank se ya mini ska no na me wa ahochire mi so na me pese da chi minti mi nya adwuma dinti na akra na me nya so fa shunti bi diska no koto ti me de koto no man no antentam ena mi sister yes sister oba ne si ene me bakuma de honkomo se onya kontua obeye na wunya hoden eti okoba school de nkachi na okoba na ato school no so ti mi sister no ayi boy bi e ma me aboy ni free man ye free chief ena busa chief say ena o se o maju 8 million this can so 100 million eti wa chief di me chika cha mi say sa na tie dia obedi kan age 40 ansa eti mi nkototo eniema satam na ya lord animu eti mi nkototo eniema na okwa ye bedi kan ekipu na kakra be se 2 weeks eti mi nkototo garo ni eniema ni milionom me obi ka school mabonti eniema kura nkototo asa na spy edu eti emwa na chief ka se sha na dase na omde kwa akra to omo kwa akra no yesi ba bi di so tuom market eho na omo ayino eti omo kwa akra na bae na me ba ne se ma wasi anyinti wudie misika kakra be ho ma mfa nkototo bag se me kwa wana se me ye adwuma no a ma nti sika no so se de beboa me eti mi so me bo omo dina ma kakra ho me ba ne de kakra ba ma etoto fun so ne ntare ne bag se de akra ne se okwa ni tua na ka bibi afi wo mu ana akra no so omo kwa ya asafu dwuma asole dwuma na chief shendit ti mo wa na chief ne frese tam na so itu wo na me fra akra no oba na cheso mo si plane netu wo na eka minim eno so plane netu eja na enhadwen ye besa ye foforo ama no efise mi papa na ye hwese ye benya ne anti no na ide no ye off air na wo bo nsem bi so ni ade how be wo se wo ye direction bi ni ade ni oma bi ehwo ye no ebi ni den wo anti ne pese ehwo ekwan a wo de wo fa so pa me se emra me betra mi anti ni chen no na ko pa adwuma no ma no busu mu ya chi amika no me se adwuma no emwa me enti majan ya komi ma me chen e na osan fra me se wa nya adwuma foforo ma me emra me ba ye no e na osi Nigeria man bi e wo Ashama Newtown
enti papa ne si mi be direction o ma me ska di koye na ska no na me nkai ye and I see papa ne si mi be direction for 7 days emra me kwa koye direction no papa no or the palm tree fresh one no or the gu insio no mu insio no ti say froda water wo producer say want number na aboboy na nso nti hwe na efa de aka ne so na wo de mo fa nso so na ye mpe number no aka ne so na ye fa na me de nsam no kra hunahuna me rock cake e na ye dan enti emra papa no or the titi support ye di twitwi yesi no kitiwa bi na obo no e di gu insio no mu nema bebre wo insio no mu insio kitiwa bi ne mu oye ne nema eno na me dware for 7 days omu se mama ndi aduane na fruit nko na metimi adi for 7 days no me ya direction ni wie ye no me ya direction ni wie ye no me ba fie first da ya na me so ya ni say ti sa insio fia bi twemu ena adua bi wo insio na no na gas twins bi tia no na emwa dane mi oni mi da ye wo da ye mu saa mani so ti mi want the director ko Nigeria man ho a wo ye direction mi ba ye no wo beda no na emwa ni wuda ti se busumfo mienu ba kon fa wo enim ba kon fa wo echi ti se oba be ko toilet na oba drin so na dane wa drin because oba ka se oba be wu bibia free wase daye no na se ni unafam wo so sa daye ni nyina wie no yes unafam ne ma na wo no no yes na twe nyon so there be oba drin so na ato wa drin because oba ka se oba be wu bibi free wenim ani wase ebram sa awia ketekete bi mi daye na emwa bi ni mi daye enti mi di su na esoli ye ena ni ba boy ba ye say oh mi do be di agro na usu ena okọ frɛ mi auntie brɛ mi auntie si mi sisi ade me ni gi na bibi ha me say mi ka kyerɛ no mi kan wo mi tim say uni mi how because mi sua no ye ta twa mi ti wo da ye mu ni sa ne mo no enti emra wo be frɛ mi say wo di mi kɔ be bi no mi ka say ye kɔ solve sa problem na mi ni say problem for frɛ san kɔ ka problem we hu enti enum ya wo no nyina no ena mi ti say mi pobia me ni beti mi aye free eno na ma obi be si mi pepo na mi prince man na papa na tey a woni ne wiye wo sika pa ho bibi woni sem adwuma be no ye mi odi mi ma adwuma no de ni washing bay e water committee for round about on washing bay ho no odi mami but papa na kasa on pe kasa tintin but mi wo ya no oka kire mi say onya 2 bedroom self contained bi no nya adwan ni akoko bia wo mu a na mi ni ba no ye kwotera ho no ko be si dan kura na ka no ba na kwotera mu enti mi ni mi ba no ye nya abotere enti mi ni kasa nyema o ye ma mi ni nyina mi trolis ma kwapa mu busia fi ankasa wo ni go krom e na mi call ho no enti list nyema anka o ye ni sister ba ye ni sister ka kire ni say onu de wa ye bibia mami mi wa no sai ntuma no na opam ye no ososo mi ti say obi ahwe o say no wa pam ntuma na be hye mi no enu ni ntuma odi bai wan fa bibia ma ba o ka kire ni brother say ska odi mono no wa ye bibia mami kama e da ye be tu din no so a oni ni kuno na ni ba mienu ene papa ne ba ye na obehumi auntie ansa na yoko tu din no e na o say onu de yoko no omo be kasa say ni say ena mi ka kire mi pedede enti omo ko a o si mi ma me beji 200 okita 200 papa ne akasa di 200 no brem 200 say 200 cedis say 400 na ebia obebeto meat pie ni ma ache no 200 na mi ma mi si beji 200 papa na akasa di scan brem say ya 2 din na asundua ba obeba ho enti papa na akasa na di scan brem na mi ma mi no 20 cedis say okona nsem bia na wato insana omo a say sa asem no omo koye no ma mi ni sister ni brother bisa mi makasa bibia koyie ba ma mi no mi ko dru ho no ma mi ko bibia omo koka ti say omo be ye bibi omo be ye Nokia na bibi no mama mi nko ho na mi ko ton petehye mama mi auntie e wo ni storm omo ba ye no na mama mi ni ka kire mi say bibi eti wo na wawo na se be ye kwa akoto din no wo kwa na ma akoto apetesi na mi ko ton petehye mama mi auntie na omo nyina omo koye omo ba ye no mama mi ni si bibi anko yie na ni brother frame me ka kire say bibi akoyie sane mama mi no ko ka kire mo say ni brother wo yiri ni ma enti omo pe omo frɛ ni brother say obetimi aba ho no ma na omo ko se osan ko ye no ko kire ni brother say so onim na oba mi ho no ma mi ma ko se no enti ye be chi na atum enti mama no obo ha na wabo ha enti omo ko no omo ko se ho se be ma na na wo no oyire wo ma enti no no antimi ama no omo ye no omo sa be ka kire wo bras omo be ka kire wo kunu ne se Nsem a wakɔ buru so agu ne so ne de oba wabusua fia ye be chi no enti se wo ba no hwe no kra on pay since me auntie step ho no po de on pay ni mo ahie be o ma kra ni ska on pay din point e wa blocking me line me friend me de obi for line friend not me kan na kinkin na wa yi me afri so na wa yi me afri mu on pay me de ate enti o wo bra penny e na me ko tu no ni brother penny no me friend no de bia me friend na ka hwa kire ni se me penny ngwase ma o mu busua
na me anka nyama koyie mamia me for mo beto because nyame na etua ni paka na so be bia eduru nu me to me twen omo se me ka che no si ochira obefre me ochira nchire obefre me ni brother no want me anfre be pemenne ade atwa to a oba ne friend say Mary mami no nankasa na meba okay de atwa to a oba Mary edi ni papa nsem sky da ben abru na yeso sa na kwa na wanya say do what 10 years ko 11 years na ke sa toye mu ange na free hode won fi mu bie mu kra mi papa na ko wajo mi di ni ko wajo no e na o si mimi anti be ka kire ni say ma ka kire no anti se onya oni papa no na mi na wo akola no na mi anti ka kire ni say mi sa ni amiti ho mi nya adwuma no ope 400 cedis e di amami na mi di aye adwuma enti o di 400 cedis na mami anti saa da no na mi ti wo wajo be pimene enti mi 400 cedis no e hye mi anti store mu 10 years ni meji woni ho 400 cedis no goji wo be ma ne ho no no o di ahye ni store mu 10 years ni wa mbosu da papa mi nti ye papa no na okan ye wo wajo ho no no ana ya ka kire ni sa akola no so a saa time no o be ma no 5 cedis busum wa obedi damo no na me kope school no enye too high na enye too low so ba moderate school na me kope e de omu chusu ma me no me di bae papa no bra woni na kasa gu mic no busum wu ye no papa no omu sisa wa mama ska me mra sa wa mama ska no so me ko wajo ho no no wa fa ska bia ma na ya frɛ no o ka kire omu se oni ho sania onu odi papa no mimi bae no ma hunu wo kwan so no oni ga bi kasa bae friend no ka kire mu se oni around mi ba ni yale serious ana mo si mi fa ni ko hospital na papa ni ba o mo be frɛ mi 4 days later no mo frɛ mi say papa na mind mi be gi letter fa no ko court ni nyina ya sika asem de be dipo ho aye de ama mi etesi papa no ekwa be so no wadi so ni akra yi se wo anti abeka che ne se enya wo ene Mr. Nathan wo ye nti wayi na free ni mam yes ana mo si onko ye DNA test o si mi na mi ni akwara no be kwa ye DNA test onko je se enya mi na mi ka se enya mi ba no no kan ye enti DNA test no still a mi pesa ye DNA test no okay okay patience woman am sensem no apone wo ni nyina wasane ama fede ya tenkomo na sepa nti yebeko Rock Care Clinic Limited ne akono pakum capsules mema no mode no no monom bi na mo mema ye no eni mo tutu atime kumwa afa be ma ne no pakum oba ya no mjanike 442 fasiesi ahemfie ho sade ba ya wa ahemfie ho no ebe ye kama na sa ahemfie sade ne din etie no Ven capsules na se wa hudwa won mansanka bi Metformin capsules waposo arthritis ya mahudutuo abawso afei wa wadwuma eden se wo ye dwadini se wo ye brechani adwuma bi a eden bia no nka eye ha ne ha no anka kama pa ha no ya na enhyada nkoyie sa eti wo ye dwadini ana chese bibia akoyie ede ama ona chese aye fine ne nyina da every Rock Care Clinic Limited kuma se alaba abuabu station ne wopani siko house no na edi enhwe 0244 1830 ayasemo 0244183230 0244183230 frepe Rock Care Clinic Limited one ebejo so Diamond insecticide spray and the coil e wo dwaso mo amoye provisions no and the coil bi wo dwaso e friend Diamond no we adaka ba ko a ehye mako edumie no omfaso se ya tese bomode ane to bi eton sa pepepe na spray no so tie na spray no ano nam ekumwa ne nyina mo na pesa odi to o ase wo fie no entontom entefre nwansa ne ade ne nyina ebekumwa mo kama odi spray wo bedroom and living room asanso ejanka papa e wo edemo ene de entontom ene mo aka nyina da aye Diamond insecticide spray ene ne coil ene aye di etu onum ase 0592185548 0592185548 Dani Herbal and Trading Center Dani Herbal Mesha eno ene malaria do tatahwe ye treat malaria ni wia na ya nom Dani Ton Herbal Mesha ni enya moja ewe nipadwem nam se no so ye moja dro Dani Natural Herbal Capsules eye topa ye a eboa ma mema wosisi mu amama ni nyina etuase na sisi yade no so etuase ma mema ye no etumi edimo afa be ma prostate edwodwo wo no ma osanka Dani Prostate all capsules prostate nsam no yogu nsu a eye ne ya ne bia kamu eso ano ntempa no a afa mi ate ma ne mema ne nkora nyina etimi yusu eye Dani Herbal Ointment ebeboa ama waposo nyina ya wo nyina da etuase ede ama ba bia wo moto nro de ya no obisa Dani enroi na so Dani Herbal and Trading Center wo mo kira kwan e wo kuma se Ashtown Emro
Adum Wonomo Eben Danny Farmer 0244 364651 0244364651 Natural Ventures a Congo ointment eno ena sabre de akwada kakarewre abali tire ho enso tutoi apropro se de esi aba pa wura nkrofo dem a bonsempa bo wurogu won ma emuse nyate bamade pe Congo ointment na fasiesie wonantam na apropro ni nyina emto ase emfama wo so so a enka wodi paduam hyewhyem ewo hwini mu agya na oni so ye kino mesro Congo ointment ebetu sent ni nyina ase ema ye de siesie ya himfie ema candidate ni nyina etu ase pompo abowo a bomode afa pa bi ne don ebe don pompo na pai no ema wade ho afei the fresh feminine wash ema libido wakono no na nsen onte ede ewo nipadio no be machia eye ya wonko a na wase hyehye wo ne ade eye the fresh feminine wash ebe siesie ahimfie o kama ede ama pharmacy ene herbal shop no ubenya bi atom 0249017101 0249017101 Quick Credit Investment was a lending made simple. Wa mama besia bo aye simple. Enya afei e na wutwa susu bosome miensa ya hwe ho abo bosia. Unko bi account nkoye savings bia enoa eno Ghana card. Wo ye Ghana ni na wo Ghana card nkwa dia enoa pepepe. Emergency bia babia no bomade afre quick credit no emo obosia na efa twitwa eje ho wodi bia wadwuma wodi tire wadwuma mu a eye quick credit investment channel so one mo mobosia no ewo internet eso wo munwuma die nyina so o my Ghana sika kra bia batan e na age atumo 0596920833 0596920833 nana ye bi awa aguna sa man eweye bre mu haw ni nyina spiritual problem ye de beko na nanche no watu ase e de amaye eni gisemu enie na de abetumo ni se mu munti kumase na mu free achirichiri e ba no enoa ni se na ye bi si free accommodation wasiesie ba bia ma se be dan na so ye ho na wonu ankasa one show na no de kanza wo ba de amesro na se enya afi na ba ma menkyene na mento si ma me ma me ho yes ra pa wo kwa fa ne mako eno mako nyina asa wo da hostel no o kwa duja fa chobox ko on party tv na do ma ko ho wa mo bi ankyere de asa ba yiro be ya asem efiero aso amene nti na wo ba yes ra o kwa petrol box no de okondo bi afa ko so oba wi adwene afo adwene ko nko bia na ade ko wo ni zo mini nyina na ade wa ade ko wate na na de ne se obehwew edwom ba ono akodi udwa okropota wa so ade ko eno ano no tietie na mo pade afo dodo free accommodation na wasa ma antre de de ma dan dem ni nsa banka mo de wate na na so onya ho kura mo abo mo na mo kwa wo ko sa ho yade mfa de so bi ansa nkoto na so na nipa ne dɔso dɔm ne dɔso pa enti akwantu sambo ntwidie ne se atwe nkofo di samsra wo betu kwan na pɛ so obi abɛtwe wadi ano akona na ye bi nkyɛn spiritual marriage nom kofo ati feelings ade esa na obi no abɛda awo mo akɔnwa no de da saa ya pa no nko na ade asa na obi ada na obi so abeto ahye no so abehwe na ade so yemfa na na yes abi ejeje ne sa o ya asemo ejeje o ni ji eti na ye bi so beba aguna sa man na wo ba wo de efre no e wo 0243 134535 0243134535 Pastor Julius, good afternoon. Good afternoon, mama. Ya so bi aboko nyame adom boko yentie wa dwenkyerem ama wele mekwaza mse aya hosem na amene tibia no aya tibia mekwaza mse yandika na aya na de mekabia no se aya na de mekabia no no asemi a metan ka chen ko pase mekwaza mse tayi bi sana in the whole pa na mi da we say the whole ni se ama sabe ya dinyo na wo de na mu adabi ye ka mi bi ajoye ni sabe you adin papa na wo de be ye ka mi bi ajoye ni tibia wo adin se nka wo ko be bi akọ ya de aso mi bi awo papa so but ni pa me bi ko wo ko bo ano na de ye so ko so she abanti ya ne ko se me se adina eda mi ma mi ti na na se ko ya sa so ye bi ni ma mi ya dia ya dia pa na ni dintia 17 million and the Ghana chicken and you got it low. And I said, you cut a little bar, no council, and I reckon, I mean,
Many kata embassy of Ghana. If you look at the kata office, you say no one set. I will say a young crack. A serious. Now, no, every time I'm going to come to the phone. The other question is, I'm going they are all around us. But this drama yet and be a chrono. You know, take you say, okay, Mr. Tim, I'm not a madam because of the other. I'm not a sister. I'm not going to do this. And so I didn't go on my company said that. You cannot one more day in the American and the year, you know, different room. And then I maybe go through to cry. Every a suffer a cool and I'm a 6 years person. And to you, I will tell you, my set now when you know her. So we are some one is a legitimate answer but yes. Unless I will move. And I'm sure that my letter about the and Akoma who you can never see. And break a cabaret, we do take us and your oppressor dear fully out with a movie now and so only I the fact of the women and things that one can bring God together. And come back now the about to tell you a moment and the I also your car and that's not the opposition and another. I'm a foot here and the next difference in a set. I believe I also see one I won't be on the spray, but what they say in the year they set away. I next I won't be on a other every time and to make when channels are not my moment to be an hour when you know. Most of us are about to be and to be a million. I was there. So there is any of a I don't know if I don't know maybe. So you got that I really don't want you to get my and but second case, you know. Yes, yes, I'm to everything I'm I'm my reporting to the press, you know. Because of that, no one's at the Canadian actually. A member with a few beer about I feel the 10 years of the 10 years and 7 years. I feel you come back at them. Say Yampa, say Yampa. I don't know Bobra. Now, tell you the car and the phone and tell it to other Viviana. I put your way here. What do you mean? I don't know. I think now, Anthony, I'm a master. I just want to make this comment. Yeah, you're one of Mamma. Yes, a friend, you're one of us. I'm not no, you are and you're running and I don't know they are doing simple. The DNA is now then we can all support it. No matter what it is, and a long time out in our casa. DNA is now they are telling you. But the big man sending you and you like I said, and you know about the Amman is a brown all I'm with you. Now, Anthony, so immediately Nana, Nanka, many better para a number now, the boy and so I don't know. We are sure you bring them now for your team at also every few. Oh, Pastor Julius, me da say papa fe na nakua me brown so ama ya mami a o sorry ko yi patience na asam no areho na kakra meka chen se efri na ekui se opese oboa ne ba onhwe ne yoma ba ko yenu odi kai no okay on hwene yoma yie kakransa ansa na wotu anamon ade onimu no wakoye unse obi wo ha ote ade na dasabra no amano kraso because say sika ho ayeden me say sika te say hunimunwi o twen a eya tenase na twen wo de ye na pie ba ho na bo unse say de hunimu no nwi no esia ehuruhuru ne prepre ba enye easy nti se ye bibi obi wo ha obi ka asem a na no ano no wadru so ye ni pass message me mfa wemra mi da mpekwanye kwabro me mpesam ba ye me pesam ba ye sei na odrimika na watentam de wo ho nyina because wato ne bo ase na sika kra na ochiche mu nkakra ebia ye a na me di wo ya de asoso a anka ohun se nkakra beka because that time no na ye nje sa sika no nti se enye se ohun se sika ne da ho ena na yi nti wo pentem ama ne ba ye kwa abrochire na okukuru ni nyina de koma we a anka we so nkofa sa ade na enye de mma nti ye bibia mesre enya ade nim nko a unimu ade a
na nkyerɛ sɛ yɛmu wonni made a yɛhwɛ nneɔma bia first meka yɛ nanam yɛ ɔmo hwɛ fam sɛ ɔmo hu di abɔ yɛhwɛ fam ani yɛaka kyɛ sɛ ɛkɔbɔ fiedie ne wɔ hɔ yɛfiedie ne wɔ hɔ a yɛnsu sɛ wobɛnya wɔ mu sika paa die ɔbɛfikyiri mu a ei kyɛ sɛ anaadeɛ wei wotɔ ne sɛn na adeɛ wei woyɛ ne dɛn ɛti sɛ wobɛnya wo maame paa bu noɔ na baabi awura no wawura aba enso school no wonko bio enso wonim se de osi toto omnom se omo 10 pesos kura to yi mu ya ni mu omo kokwa akoyi omo anko school no omo fo omo maasi ni agoro untumi mu ne da enti da bia no omo wa aboso wo ho ni ya chichiri esika hyehyem because omo nse ye swine enti omo so ye swines into omo ya chichiri oh ya fast ono so ye hurry up into omo nim kwan ya omo fa so omo sika sem bia no omo ye into yesra maame se efri na ekoi no obi de saa de ne ba pede wonimu a pedefo se de wonimu no obusa fo so nyira kwan into mesra no eduru saa mere na yemfa gigirigigiri nkotua ye sika amanfo ye saa mistake ni bebre enam se ye ka brochira na ne ho diri mirika won hwehwe chese papers no kra no de oduma se ye sitim no ye dato ne nze no watim tam onim asem a ewo mu eye ntobo ase e wa abraboni enya sa hwe enya nsafo no omodo so fokin obi asodi wo bedidi obi botom saa obedidi mu a akopima da wo bewuo enti se wanya saa nyoma na ebe ha adwene na ama mensa mra chief so Dennis Boatin Mr. Dennis abusuafo Dennis maame eye kro from heya maame mi gidi se waba ho ekọ oba ne mani twia mamu mma bibi nsi ansa hwe maame woyo se obi anka oti sei no ahoɔden ni nimuo na nkakra na wɔyɛ na wɔde didie na wode ne fa kwan wei so a wobie na no ɛdane no me da wo so enti Dennis maame Dennis Boatin we wo se me yonko bi ni din pa nti na wo sisu nti na me sisu no me wi akofra na buza nsese yo no adia ay wo mesra wo na age no na o keka no na ase enene ense because ono wo boro sa nti se ay wo no adia se wo wo abusua ni mu so dia mesra wo Dennis Boatin bia na senior me say bia na ye junior e bia mo bra mesro unua Dennis ne de obune ho mempesa suban no mesi obi a bre na onya ne sika eden enti obi bre na onya ne sika saa na yemfa nyoma ya emfa ma no mesi ade ya ne se wo kɔtɔ ade na ya ka se ade ne buonie ne watwi aka na beba na enye noa nipa ko bebru nua kopima da wo bewuo boys bebre ya buro mu nua o ya dome wo mo enti sika no obedia obenya o to bi fanya ade pa bia wo behu akwa wo nya skapa o enso hwehwehwe enye ne kwan so no wo de fire ma mi su wo su nyina Dennis Boatin egusu o Dennis ye egusu o Boatin egusu o me ka che wo no maame egusu esu ni nyina egusu wo se enne sanka wono kra wo bidie for bags a na o chechire na nka aberewa o te wo na o chechire nkakra na odididi a anka beboa no mesra wo Dennis maame ma yensa ma asem we su biem mate ye yetena ha na edidi mu atamu a anka yewie ya anka mo frɛ saa susu ne ye ka de ehia susu a ya munni so ma ye na obi akwantuo mu nsɛm de obi na kyerɛ obi entumi ehunu yise obi kyerɛ nti de yɛse nam dua so na ahoma hunu soro ahoma eni ho adua so wo ebeda hunu ho enti dua ni si wo na ahoma akoma nkyere ho na ono so ehun suru ho bi na so ono so enya na ono so beda na form saa adwene ne ho enti wo na wunim kwan no wo na wunim se yede obi fa plane na yeyie wo na wo sia se yede nneoma abrewo yade papers abrewo a wo de wunim ade a wo wutumi de enyi connections a wo de rewura mu de obi kwa abrochire saa wo bi nim enyi ni panyina na nim saa ade no enti mesra wo na wunim saa ade na yede beto wanim na wo sesa nipa ka ho nti Dennis
wuni mu adwuma e na wo ye we nka wo bedi di hu bi enti mesra se enya anto a enya ntua fa maami sika bre no na Akoma ento na yam ama eho mediasi okay yamra ye nua ba ya wasu afeni aba patience patience kan Akoma to yam se de wusi ye no utwa hwesesi a wo bewu agya wo ba no akura ni sha hwe anuma etwam wo wiase anuma enipa se si nipa no ebeje won nsem we nyina ye adesua esua hunu enti na ha mesi obi ama metie bia mehwe bia na ne ho ye memobo no obi wa no ti na akotena radio so na akotena radio so ha wona to wo anka beba radio so wo firi ha na wo ha na wo ha na wo ha na wo to ye ma no ye program na time ni nyina ko nwie ye ko be kasa pa dia to no ko nwie ye ko nwie kra ko nwie ne dia to no ohunu de wonye ne ho o ba nyina wode ne niam nyina ba o se boso me kura me da ha ani as patience na ha de aha ya adwuma mu wo hotel ye ntimi ntua ne sa boso me na wo ye de wo ka no ohunu de agye ne nsam efiri se ode nani ato enipa so adayi a o ye ne sewa ne papa nua pa sa na enipa tumi ya ade hye eti wo ya ade a no watoto wo nioma yie wo se wa wo se first na wo hu papa no wo hu se papa no bibi hye ho o wo sika obese hu se si enimu nti o penimu o pese sa na nipa biti o onim se enipa wei ye de ni gina se ya beko yi ama no nti mesai no asembi okwa nipa ne nkan ye no afa ho won wo akoka no de bia ka ho ebi kura wa anka ne sa no sa de bia ka ho na ni sister ya ni se we ya de a wo ye ne ma no na me suma wo nsusu ni nyina egu maame ne so Gladys anya se ababa ya patience ti ya no wa ye no wanya no wunya no se wokose na kire be ma woni na wo na ono se kire mu se eba no wo maame braye enti wei de wo hwe no na wo onyini a afa ni maba betua 5,000 ka edu 10,000 ka maba nyini na ya wo akwala na obi anhwe no ama na nyini a ebe de wo be nipa ya wo ne peche de ato wo no ya nya de obedware no obesiesie no obeye ne kama obeda ada ne nipa wa hunu bi da papa wa hunu bi da na ya be kan se mo akire wo akora no wa ye den akora no wa ye wo den senya wo ba o ye kan ye no ko ye die ne se je nyame adom ewu ya achinye bi ani ho wo so nyame ato wo nsem se maame no kura se Gladys auntie na abeka bibia akire wo na papa wo nte ase a ko ye die ne enu anu no akora ya de ne ho wanya papa enye ne wo ba soso a wo soso wakoba wo bra na mo fo mo nsem a na mo da be dobre nkola mo fo mo nsem a na mo da dobre nkola na me medical ya ka said ye nipa betwa no do wo beguo no enu ana wo betwa Gladys maame de want no wo betwa na mo papa yi so no wo so wo betwa wo de akola na wo se wo hwe no no wo ase wo bia bakeka nsem a kire wo ntiro wo se wo hwe no de papa wo ho nto wo asase we so afa na bre no wo bebre yie enti mesrew se enye saa oma yente nenka yenya wo bia oma yente ye nenka na yehu kwan a ye de abofra yi befa so na abofra ne de onye wo bia hwe so obeye di ye ne soso de a ema ne hu ehu ema ne bi bebre wo mu hu ehu omo ya wanwade ne nsankyere ne wo se kakra wo ho no obefa ne ba bi sesi ade aba be hyew enti se wonte wo ho ase a yesrew ka bibi kire ye pusu ya homen na ye ne wo ntena ase die ne de doctor wo ho obetwa ne tawu ama wo na wo so waso mu adwo ama me da say be ma ko obi a ye chia no nyamisha makupa obapa akosia sikapa kwaba ama mamenda etiefo nyina ase na menda montomase kwasia da etwam yi na ye kofa be bi de akra hye iti nyamisha obi a amen ase eje yensem iti nyame onsha obi a obeta ye chi ema yesie yakokra na ka karibe dia nyamisha ama first story no ho enye omo ze say no say de ya na yeso me bia yeshe easy o sikana kroke easy na so me de nyina ne say no kra wo ho uno obi ya ade a manokre na edi
ebia mimi ni mobia mimi ntimi fa onko ba ebia minimo obia obetimi aye ma nipa ne nko ono ankasa ne ho se de sister ku aka no me say dua na so na ahomahu no definitely ye bane na mobi so anza na obi akopie ba enti no connection no ewo ho but genuine ones no ebe den wo hu make us ebia wo kra no unim hu nim de ebia obi na aka ama wate enti se ma meni mpo sebi o se o pese ne betu kwan a on se onu ni bi enti nka wo hu ne se ne ba ne kwa at least onu so betimi aba abebo afie kakra no no sebi o ye yarefu otimi aba abehwe fie na o ma aka no so aba abehwe omo na se wo de wo mpo no untini no se ma me ebia mimi ni mo bi o me de minye bi na mom se obedi animu na abagiska ne wie na afa ko yese ya na akoye o ha obebere me no na nsan ya me no obi akoho so sa ma me sister no onda fom e ma ne ko ne so denden so pa ade chi ya na ode me sister sika koma no in fact mo yesa mo hanipa e na o se de ya ne se minimo enti magewedi e na me de ma o se obetimi aya ama me enti wo ko na wontimi nya enkofa middle man bia de ebufu nso no no makopa o mo yonku bi no no mom no abekasa te se de ono na eya ade na ma wo mesere mo we nya ne tintin ne we bia fama minisi kabre no wetimi etu mu 1000 na 7000 aka no we kwa nka ye kasa eno ase ma me bia na sika ni ho ntime se o the payment plan bia to ho what I say me nya ne kaka e bia bosumi bia menya sei na ama e ye kasa enti ase akoma bejo na afi nka wa sha se na se ofro na ma me ka we na so kasa e dia abrante unkweswa me de me mesre o huma mi said in the situation ni sitie ne bra from na ye nyina ye nhia ne betu ama mi sika ma no na ne ba no off dodo sanka akonya abrante bi ono na se bi na adwen nya samre nka mi ni ba bi a e se ba ko dem na ba ko daji enti me se bra ne be settle ma me no na asundwe ma second story yo ho esisi wo ba bi bebre o en sorry mo ne ya na fofo kra ya ne omo nam no sometimes obi o ho ma ohu ana na ni brew we hu se be ma bi wo abra be mu a be ma ne betimi abo me kai se me wo polytechnic na me ne madam fu bi nam sa ohu a o se ada na asa wo lack o me ma ho obi ehu ana ni je ho enti na ye ne ya enti wo bon se wo ho no ma e bia nipa no kra anya o hwe but obetimi akwa akose wa kire nipa no oh it's now and funny say nipa no be sa frost wadan fu de hwe ni you because obeka say ni say acheme but in your obi aso na what that you know say obi be ka asem kire na omfa obebu se chire obi on ma o kan ya say efi wadan fu ho onim say your best friend into obeka asem obeje edi and onim say your auntie into obeka obeje edi so what I say enti me shadam blame me papa ni bebre mimi hu ne se ohun ne se akofi na busuan ho na eba ne de because o ka che me so abeka che o se maame na okoje na obosomu a se me maame ana me so abeka abeje edi enti esa na te ba me de ye se sempo no obi abeka bibi a cherewa ada na oba na one ne ti no uhun no na ye be na oyi na di cherewa ye che so ye bosomba and say so ye bosombo so ye de one na wo akra ni simusan for 9 years unhu akra no won hwe no enti wankasa oda to the stand so obeka say wo de osika de wo sika enti za akra no kra efri umemu a papa sika e want time etimi to anytime na wo ka say onyi na obeba no na say wo nso ene ewo na tare isu enti say wo a time be na akra na beba amu ahwe no me do wo bibi ya ye ni sisi so hwe nso na say de ma me ne be kan no ugidi sa akra na nya oda kwa DNA ne hu wo stand say akra na me ba me hwe no akra na nya me ba me tweme nse frase na afi ababa we ba bi o kofa nyi se na na odeko ba hwe ya wa akra yi ababa we etimu a maame wono ma no mon kwasusha wono ma no wo we bia wo be fru ama o ma na be so asa adeso ano fi so no ne na wo sese yo won so no sese o de wo ba na ma no no so okonyem na afi obi so ko fa eche so ko ka bi kire na wo ebe ya o se me de mesre wo bra from na afi ye fre wa mon fa ne hu kwan abesi afa so asiesie na baba we Akoma atone me de mesre ne se sisi ano asa Akoma no wo shrododo onto ne bo ne yare tare a wo ma so na o man Akoma Antonia me ebesi na bibia ayekama me da say ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade eso eniem ahoma no ye da ye ho abataw na ye biatum na fe ye tiefo ye ne mo na ye program no mo so mo abam na ansa na no je numbers no 03224
98035 03224 98035 0243 114497 0243 114497 yeda ho yebeba sisia so mi wo mo na chief say ma sa toto ne ma no ebra me ka say na owura bi e friend teacher kodwo o MPP member oni me da na wa brim sika kakra se me fata aduane di e hwa na me di sika no toto gawe ne niema de ma akola no ne milonom de ma akola no ti me de ma akola na wo ma chief no asa frese yes akoye interview bi mu yes ye Savior Church e da na efiada enam sesi be ba akola no nti no me bobo se wo bi wo se akola no fa dropping se de sesi mo no akola no koduru enkran ayi enkoko obi nkoko na afo abele se amaso na akola no san bai ti wana me baba akosema eye na da na boy ne dada wo sese wo a wo nkwo wo ma ska wo di to bi die kra so ahye eti boy ne me enche no nam so wo de mu nya abotre ma we ma fe de boy ne fe ska na ma nam si chief me so sese na wo kire me eti wo de fe ska na ma me ba no kro na nko biem eti nya me boa me de bi beto bi de me de bi so ba na dipa na ja ye de dudi chief simate odine echna ene me no de number bi ama obi say won frɛ me me frɛ na oso chief no so to market chief na wo si on fa bankok ayi no mesian wasia o ma me free o ma me ti kro from echi kalawo le mesian me no afrɛ sɛ ma me pa cho nya me na ayi nkontompo do ayi no me we fi so na chief no so afrɛ ma me di sika no be bro ne na msi chief na sise na da osia me kra manim kasa no afedi ados ntim discover bro de twa toan se ba se ba bosu me ba miansa se nini ono ma me si mu fi man e bai ma me fi kro from bai man ma se o mo ye yie iti ye na o mo ye wi a o mo de sika bebre me na mse to ba me chances ma me hwe sise light kra ye chom light mi na me anwuma me dware ye ba ko hyiase o me demo ti me sramo me sa do atoa me man ma no ba me man kwa na mo ye iti masus mi ti me fa bibia nan ti me sramo mo fa sika na me fa bi ntua la be na me fa bi nto ni bidie o ma me so ya ye wi a ye betua bo so me ba sa me nsa konai o ma me nsi me wana chief no fresh say ma masasi mi kwa koton e na me pay wubi fe mi pe nipa na ofra na wosian papa sa wo yade agai wo de nim kwa ya me fa so na ma fra chief so da bi nya sa na me kan eti ma hwa chief no da me ena ni 3 kosera we ni 3 twins ena chief no me kwa me papa ba kon ya se wana ba no se ma chief afam say me fam number mana na won for scanning so ena ka che me ti ya me da atum lines no 03224 98035 03224 98035 0243 114497 hello wudi baby akase free Tamasi kwani wala parenti o aso de dikano ya hota ana no onu baby ezinensi ena no hwene mandat sinipa ko baby obia no omanya kokon kana kuma onfa ma nisika mbe ye so so ebi ase di obi ya wa ensanya ofen ensanya obi ikna ne no onka so asodiano eda ko ne mas eda mas meso meda say hello Mini aba bema na majoso ofakwata ni mini aba ofakwata masomo kofi ase no tankoti mini aba ma me man yo moni adwuma pa wo no abedwafo na ba bia mini aba akosi obi ama mentia no etafo profin amentia no papa na mentia kofi ate menyina mini aba eni pebia yo mo ade so mo de wa o mo adwini ebedi na wuyi ni pa so mo woni na ho a obi do sika be gya nanka e ma mi wo pe wo ba da chi na so sho ha mi amani a wakwa kotomu iti ni pa mo mo ni na ho sebi Ghana enya kura no mini aba wo so de no pa wonu ne da se ni tebia wo bedidi bebia eni ha ntu Ghana ni na so so prese wo betu kwa ko bebia mini aba hwese nipa na wo koye bibia ma no eye fritem a wo benya ho ani da so bibia ko to sika ya twene ho na bebua wo ije sie ma me bi no me nua mema bi no so mo popra no
mum ni na ho na ba bia ne ha me da se ni aba. Hello, Dini baby akasa free. Yo ma me da se Brimidiane anu sika abrantem kasa free atunsu esra ni site. Ma me kakra me kan se mema me de tambia mo mema so me bema enti na tambia kan mema asem. Me mema wo mo tiri se wo mo de wo mo fi wo mo ma. No mo de wo mo tra se ye dan ya ne ba ne be ba no. Nyankopon so nku wo mo ntem. Ai, ye mo mpa ye pa mo mo. Die ti na ba wa akola ba wiase. No we ye wa adwen se akola no dan ya wa anhwe ne ko nyi no be ba. Hwe se ne ye maami hwe de wo si kasa. Wan hwe ko be fa ho nya yare. Wuti ase. Nti yesre papa no. Won hwe na maame ne nso no nso wo ye sa de no. Asem de la wiase de obedie bia wo su betwa. De wo twa to ne so no, obi su betwa to ne ba ne so. Nti won ka se de oye no, on su benya fuzu nsanso. Na wo man yi su ba ya den, enu ti na brewa. First kasa ne ba, nkonfa tu kwan. De mpemfo nye o man ni ye, na me wafo kura pese ye ma no, etu kwan. Mami, me da say hello. Pacha me 03224980035. Hello. Hey, hadi asemni. 03224980035. Hello. Hello. Good afternoon. Wodi ne baby akasa free. Ankasi. Me pacho akra get no to one. That man also that man e penyefa. Yeah, beya. Oh, we get now. You all come and send this so no be our 9 years. Ni pani bidie me ba no 8 years. Nothing na. Anypan. And you only no one be. Our producer. Any producer am twas watching na be he oni mbra na mo me bo amani bi ana nipa kro na na ehwe kwan e be fa so. Nipa na ni bi na on washing day or come to 7 for junction. Wo me na wa to sa de. O try be he oni mbra. Why? We do ba ko ma. Wo na e da ba. Who wa hefa anka say? Sini lolo so me say ma bla bo nyina bo ya papa ya say ma bla bo si a me bakwaji be di credit mi subaya no papa mi subaya no ti na ba pa ya se bra why eti bo modia se nya china say me ni mu ha okay papa mi subaya no tu onyi me ni no mo ne bla okay yeah say oh line 2 asemo. Hello. Hello. Udini baby akasa free. Agora kasa free babu. Pato mame no yetrena onya abotre. Na ini aram mema mamba de kala bule yo mo dodo. Na wo obi manya bula se abu kanu de belo ko abutire. Na wo ni sira obi se nya ko to bo mo akosu. Efem se ni anungi omunja ya kuno no ko no. Na gara if the phone so shana gara anything tumpo. That's say hello. Awo Bambe. Original Nigeria. The batches will say as soon and count passengers. And your best papa be any color today. Program. Eddie Atua say ya etebem. I'm so funny before you. The Lamb and the Lion Church. I will be afraid that you know who you know. You are some contractor. I will be with you. Oh, me, I carry a banana. So, be blame a year card is in a year, but she's a year. So, if I know 100 bucks of chocolate, the fact you don't have a good year, 100 year. Because, when I met anymore, she say, "Ooh, branch and what you are, quali. Sika fine ama be ase be very ase sika kwa de e bia no mfam kwa dia yin den ama na ti ndon ka pa ma nya press na ewu ana able bia ma no so ti ase e bia wo ma no obi ti ta bi na so o bia ntia mo fe ni amunya ni se bi be bia sa won ti ase na na to bia bi so bo to bia bi mu ya o bi yen se sia so a wo be nya sika ba pa ja to afo amu wa be ni sa se ma nje me ti en je bia me dam because me baba ko no kasa na ofon kakra wa nso me Nigeria ni ani kaze mama no kan sika so da titi Menso medase 03224980035
0322498035. Hello. 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 We didn't baby akasa free. I jump for blessing. Babu Howie, as you got what it. Yeah, Makoda and Rayao. What do you can eat a dan and banana? Amsterdam. Bishop Lacon, the beer will be New York City, New York. It's now. Now, Mizabe, your best way. A big, a blossom. A Dominiano, we move the American. Uncle continue town. Adakaro, a beer 2000, a beer 2008, Young. And the owner of Bishop, and you are all good in the animal. Young, Bishop, a bad and I'm really done fine. 80, so the letter to also see 80, the letter to food and I'm looking some water. In our macro. Let us say hello. Hello, Master Mensia. Bemana. I'm your team. I didn't I'm Professor. I'm in Chairman of the former president. That morning, when you are calling, you come here. My comment is, I not media, media sales. Also, the plan on because the Bible can say we in the year or the message. If you do also on far, you have the Montreal American. I'll be password by because the moon and I can say, Obija, and you probably know, so you're not asking things. I'm just I said, you tell me the counter. And I mean, I've idea about 1 year, a answer. Mammy now will do where you are. I don't know, Mammy, the memory question. You will be Kaka, say, you will be too fine. I will say that we're really young. Mammy, so I saw come once a month. You saw to the American, because I'm not going to be Kappa. So, the number so I will be a best, and I don't want my best. If you know, starting prima, and so, I mean, not to be the idea, you know, Emma, now my pata place. Miss Meda, say hello. Would you never be a free? Hello, would you never be a casa free? Okay, went to me and you know so. I don't know, I bet now so money every more. I found out I didn't say, hello. But so, I will have them and Papa, Mammy, Oba, Matos Market, yeah. About me to Akoma, in fact, in your Berman, and Fanto, and that what they want to Gabla, continue Yamakin. I want to know your best in your Bema. The more never Mammy, Manu. Mammy will bring in yes at the mouth, yes, now, I'm sure. Or Hannibal too so. Hannibal Johnson, your best friend, in your Bema. And yes, I didn't know, and no Hannibal Brown. The care, my mammy to come on. No senior auto, no setting. And find home. Miss Rana, Watson and Kamla, and then Domina, Bonia Samuma, and I. But I say 03224-98035 03224-98035 0243-114497 0243-114497. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Would you baby akase free? Joel, you do a Hanama Cockobin. Kakra mekan say on so we say e bi mai o margin so mo de margin in a bedidi na wo de margin na bedidi asase so we check na ba bia me stress brand no we bia also ba because as we say in think as so high this we say kakra we and ba bia o bia wo mla na yan fa because in for bi sika e ndisa asem da ya so o bi sika wo so to do yo agene na wo nya na bedidi and wow, if you haven't come and let my partner boy. Okay, last caller. Would you be free? Hello. Yes, would you? Hello. Hello, Metonka, would you be free? Okay, would you enter?
aha na brama kwai na yede ni nyina esie uba mu a ye be fa o hello dini ba bia kasa free oh it's good because I'm cooking to Nteu mama ela não queria ya be mu se que ele bronze kwa bom dia não faço de pessoa esse é que o show ni bra na mama bre abo modua pasika 8,000 so bo ni so bo ni so ni ko na ayo obitinye be bo mama ni bi because mama no so to no okay na re ko so si offer did you put my input na what you teach so this can to and she's coming was so who did that o mama o kuma ni comment bi baby mama dey dey no chire ni Lemon tea already. Wofeni ni ma do ba ku se wa brabo sa anko yi a e ton go show na ma bi o fi and the way na nle the to so ni your sister yi do the ceremony do mo on ze ebusia e wi se be ni ya ba rof ne yi do no e ko no o ba bo aro nti o pa ko be fa so be yi na firi no amana yi sa na madam fro me ne nan kipa ma mi do no yi firi man if you remember if you want to say for two so the beya o man who enkosa tibia enemy me da ma say yes yeah that's the last call audi ne ba bia ka say free yes friend Mr. Lee ka say free one taw yentio yeah mama me pa cho bia kakra me so mo wani say abrante na onya de ko sebi ne bana o person tu kwan no ne bana so na oye loose na fa asemni nyina so bae wo se kasa ne ban kasa wa radio ne so ne ban ne hunju pa aka ya mi a me gina o basa enya de be yi nti yan kasa ntia no be bia wo bia official protocol na ye tu na mo a ye bo hu be bia wo ya nyina ye tefo na ye wo ha ne nyina ye ba ye de ba bia chita papa na di kana mama me nti mo bo mo dia na nyina ye ntunje ye ba ye so ko pa na one nam ho ya da fi Menso medase enenso aha na brema kwan ma akoma mu nsem dwumadi ade besom wo yede nyina esie medi ade ama Serwaa Sarpong Marcos enchi akese na team ni nyina yede ema wo producer eya Ishmael Haywood wote na nakua obapa kwhye sikapa na fei pastor Julius na bawoti wonum enka nana ya adama wo hwe yen e wo Facebook eso sabre ye ko Akoma Sports ebusia pani Same Champon Pepe Suarez Raf ene woni e ka ho nyina aye ready Akoma Sports ene disuo